Woman ko fa ge ni bedi. Ma yade mra. Ne hwe the same men. Se woman di yade no bekwa akoto woman girl so. Ana woman de beba woman yire no so. Woman beba betra fie. Am oba na miemia no. Am oba na gya adwuma. Oba na hwe no ni bibia. Ne hoto no a hrom. No asa ko be oba foforo nchen. Akoma FM. Who born dog? Who born dog? Wokoti sebe maka ene fiada. Wokoti wu ya no de. Wo jai wo ga no de kwoti wu ya ne ba wo yire ho. Wo no na se kwoti wu ye. Ena wo sachira by force. Wo kwa asori ana wudi nachi. What am Bible na? We did simre bi no a wo ka say yep o ka say ye de. Wo se Bible de paper keke. Nti wo did si anya hwe. Anya hwe. Say do abem no sef so won fa so. Wo ba ne kwa asori na fa Bible na did nachi because of kwoti ewu. Yan kwoti no sorry ya no wo ya den na sorry ya. Enti no ho no na je se me kompa ba bia me kompa bo no. Ma me nipa no kwa man ka hwe anche ne da se bia me kuru se ne ha no. Man ka hwe anche no. Na me ono so kwa okwa Mem so koya de na nye because wontimi fama me feze na ya de ade nye mame ase ne be man sori ne be man sori enti hono na me kompa wo so be di metimi ni ma to koya na mame ka janse on fre ne yire mra na me koye na mame se mame na de na wo ba won ka hwe kire me na me se mama boni odi mi ntino mitimi ya wo hwe ma no na mame se fa no boni che no na boni odi adu no edoso eno ho so yakopɔ amakwan a obonofo no nya ne be ma yes so the Bible what the Bible didn't say and what the country nyamesa ya Bible keke so fa so no enti no me fa ne bo ne nche no was so jan man de kwati wi ye ne nam ho enti no mama eno kwa de ntia me de beto eno kwa ne se eno kwa de si odu jan so me na me ye ne kwati ne sa na me asa ko bompa ma ne be ma so enti na me de ato eno enti me na ma me ne kuto keke ana o se ma me papa o nya hwe boni a wodi wo no edoso enho aso Yakopɔ gya no se emna no so nti fa nkuto no bompa ye man keke ebe ye adwuma na me nkuto no bompa ye man na ye adwuma oh ena sa sorry ena sa be ye bozi nti so ye first na bachan na ebe ye bozi na sorry ye wie ye no wade so wo hwe wade so me hwe Akoma FM wade adwuma ka bachan se me kunu sata no so asachira sa wande wasachira to wade so wo hwe na ye kama te se first eja wom emu oden me kan ba onu kwa no bo se e bai okay enti no ayeye no na me see you afa minute wa kama sata no osisika no so ayede asa ga na de awie ma je wie afa ka no so kura no wakoton anka hwe ankyere me wakoton ka no yo na me see you e wo ma na je se wo se ne ho kyere no je se mia na ese me san hwefie de me ka ye ne bi ni no e na ese so na tiefo ese so e wo se me san hwefie me san hwefie me guso me san hwefie sa me hwefie sa fa na fa de ho ara fa de na team ntina wa na me ne ye kontokwa e bia 3 days na fa de 3 months me nya aduane oho a won fi me na me ye aduane osan be fa di enti me ho na osan kotoka na nsen otoka no be 3 years muni 2.5 years muni otoka otoka me ntehwe so otoka Akoma FM yesa be ka chem hwe ampa otoka oba no be pak no fichire na musa ampa otoka ne be ma no sori ye be ma no sori wie ye no re video ye ma no kra ne re fa no ye the chef first kra afa osan kotoka se osan ko ma no mo afa die metie so no obinyam hey why then ono obinyam meba 21st century ne ko mo na yes yateka expert no se me ka cho se ma be ma ningu maningu na ayi asofo ngu awade no be ma ne be ma wodi e wo ba so no ete se wo fe ete se wo wodi fie se you 48 mo me hwe 48 years ma me hwe ne ho fe 48 years na siasa no hwe ne ho fe na wo ma be ma ningu se ne abomo ni ma ni nyina oh 21st century ne siatica expert o mo sebra siatica betu ase de ma yade bia free uchinwe so ekosu na ase 21st century ne ko mutu ase efidie de sa yade de he se wo pe clinic o mu efidie number 1 enu ti no yade bia ba ye ni mu yesa ye massage ni nyina wo ho 21st canteen so de aduane papa ne enu an wo ho enye ye aduane bia frem ade ba chi o be de na na ase atatai enu de aduane kama enu wo mo eton wo ho enkai do me market kuma se ho no mo kuma se show overseas sunyani techima go so seshi wo mo offer 0540 311311 0540 311311 Facebook live me pa cho share me say na me ka cho se kwase ebu part 1 part 2 part 3 be ma no so de gina so na mu ye aduro no wo de akwanyim wo bi fofo de akwanyim wo bi fofo ye nto so ho na me na mete se oba ne nyem no se de ode ba ko no wo ka sa asem chemi nti na ye me nti ma musa no
na me hwe so no abeka chem so no obi akwanyem wanka oba na wo ye do ye nyina ntie so oba na wo manka hwe na asem nyina mu no afere me kwa bushafo na nim no omutu nipa ka asem no nipa bushafo tu nipa ka asem no enti omo ka asem no na o se obema me akoma na ode bema me no Akoma do mama no 26 na me se me de yedan e de me say 106 120 na o 120 me de yedan enti menje enti e kan na busha panyin no se e fa asem no no ankasa okumase a e na busha panyin kan me chechem se ewie wo se edan ho na si ye assassin ba ko na etim na si a ona toye ajapade ni nya ono no dia e na busha fa se da bi yenti me tie so on fa akora no nkokko ye ni slave na makasa ajapade ni nya ya wo dia enti so la ye bam e na o se da bi na o de mimi di me madin e na ye pepese no e na busha fa se okay se si ya 3 years ni ska o de man kora no 300 ment ko wajai se me mana ko homa enti ska no ye ndo so 100 million pepese no e wo so ko fa ba na busha fa na nkasa kan ya we e na makasa busha fa se be man wo boa o mo se me ni pa odi tro me ni tu na di me nja ho ko fa mna 2 months na be se si a 5 months ni on sie busha fa no busuminum wo so akwa ba busuminum ekwe mo modia na mo fra be man mame busuminum wo mai okay enti busuminum no on mai na me so ye ko ho no o ka kire me se me na ma no ko fa oba no wo se die tira ma no ko fa oba na na so o se me ne na ntina ma o ko fa oba no wo se woni ne na wo woni ne na na woni ne na mpa asasa na wo twe no BBC ye eni a kire die se ya na woni ukru na wo twe wantumi wo ko fa ba yo mama me wo na ma wudiem ade ne hyase kwa sa na me be wo me ba husband na ma wudiem ya me ya me wan ma wudiem ya me ya me ka won fi me ente ya bedu me sabi me bu mi nsa so oba bu ni nsa afere mo jatimi tume ti se sabi oba wa wo a me damojam enso e hanu ma ya mre no no ka nse ko to moja duro no onye hwemfa ho ade ne yam se onye hwemfa ho te ko ba se me menses ne stop be treatment no nim se me ya menyem ente treatment ma moja se egu me o se enko hospital e fra akachi hospital me pa cho Facebook no YouTube no monko so na mon share ma ya papa menya Facebook no na ma mo mo gira so ni bi ene YouTube no na monko so en share ma ya Facebook YouTube entry Douglas was say mari ma bitimu aden papa Maa Akos good afternoon nyame ensha papa me nua be ma Francis Waja adwua mo ni hwan I will there be okay okay me nua be ma Francis Waja dem dia ba Lydia Edu was share me pa cho mo share ma yan NSDJ Clinton was say wife duty is to look after us in difficulty side chick is to enjoy utri so no apampa so NSDJ Clinton me no want to kwa Esther sorry one also add the message aba anwa sadat odene ho was case no enhu papa chain etuo Kevin Roger Brown okay on also add the message aba Solomon Kwabena if I was share me pa cha mo share my yen she has got we yadru muhuno ane okay on also the message aba enti est nanahema wadibiaba Saragana Matiatu lawa wadene dia ba Teresa Boatin de dia ba mebu boni nyina wusu comfort mo ya mama YouTube mo share me pacho na ye fiada ya the dine of pictures ne ho ene man videos no ya de ba begu so mama ye nto aso enti efedie ho na ge no enti emna ye me ka asem no wie ye na abusuafo no ba mu wie ye na wa ko fesi kan wa ba fa papers ya ka ho na 10,000 no so de ba ye dan se me na ba ko ba to se buso ma nkran kakra mo be di se bi efie se anapa bi sa no na e de 10 sin de se 3 buso me 300 me ja aduane ma se so ma ko ma me ma no de o se sika so fa ma nkola okay enti ye wo ba bi ya ba ma no se woni ne na enu nti do akofa oba no enti afede ma wudiem ne sa no afede duru ho na ekọ hospital mu ko twa scan na doctor say nsu bi gina ma wudiem ade so me operation ana aduro na mse ne mo ma duro na me operation me nya bi da ma wo na so me nya operation da nti no me sere mo ma duro na doctor so oba me obachura aduro ma ya koto nti aduro ne to a ba 3 months time ne sam na check up ye me hwese de siko so be bua me na okoso de ama me na otwe de ma be ma no ye be du fia be ma so ne sika koto aduro ne bi ama me anom ma ye bia wo so ne sika koto aduro ne bi ama manom ana me su yo fa paper ne ma me 3 days then so be on for papers no e ma me 3 days time no e no paper no e share me nsam se me ham goto aduro no na me wa goto aduro na ma wa goto aduro na ma me o dia scan share me nsam na me am goto aduro kakra na me no yi me numa aduro wie na so okay se ma numa aduro na se wo so ntimi nhwa me wo ye nyina wo dia ya me na se ma wo dia so nhwa na so wo so ntimi ya me dia wo ntimi fa bi me ka ho okay jira so ma me salasi ye mo ha
Hello, Salasi. Oh, Akoma hello. FM. Afaglo. Hello. Agria, on to Menka. Enti me pa cha ohwe ne mama mama yan to aso. Enti me ntim fama wi nka ho. E no so no e be ma betima kwa bibia. E no ripie koye. Ampa na dokọ fo ba no. Enti me ntim ma no mekume. So ba fo ba no nti ho na dokọ fo ba na no ba na wo. Enti wo yade no wan hwe wo. David. Wo ka se wo wudie mu ya wo ya no. Ye ko hospital ko musa me se o yen ko chaka me ho kura te se ye duro ko me timi to wa musa me bi. E be si nne. Ana nkosa no wo ba beda guso. Enti na me se bia me yesa o de me ko hospital ana obeka se o ni me nko na me ko hwe no. Obenya oba foforo nti no won fa ho. Wo Obenya oba foforo nti won fa ho. Wo ye guso Salasi no ante ye nkanti ye manate ye nkapa na fe ye ne na di nkomo na ya hwe se nsama wo ba yi kan sugar coated wo de bia ka ho anasa sai na tie na ye ne no oba na anti bosumi anasa fie sai na ya wo ne wo nti na wo ne be ma ne na ya wo ne de na wo ho na wo ho na wo ha etimi ka me sa na atikọ be wa ma atikọ na asa aba enti ho no ma fa ne serious nti me be wo me ba kura ya no kura wo me be wo me ba yo pastor bra na Salasi no ate yenka no ye sa de want yenka no enti be ma wo te yenka me pa chaw asema wo yire ne ka no na de na asema ba yanim se no kura bi wo ma na asa no kura nim wo bie yi na sotire wo hwe bi ti sa wan fa de a papa mama ya de wo be china ye papa akoma mu nsam ye siesi asem ye nkum nipa ana so obi de wo ba ase mama ye obi ani ni ya gini ye obi ani wasase we so ma no to ke ye nyini ni Dabi eto wo Salasi sa wo peke ko na sa wo peke ko no na sa wo ka tra ye se na asia mama o die na ye tie okay na fe mpanifo de atoye mama na de ma me ken ye sa ye no kura mpa so no akwa bra abrabo hye se mama nyini panya ne no mbobra Dabi wo ko so no ma de ahwo wo ye ECG adwuma ka de France ka wo so be hwa oyire bi ana wo jena sinche no oka ye nyini sa ya mpa sa nyampa ye tie wo se wo be fa fo no no aka wi hye se mpanifo ayampa nemu aye kwanse ne fa so ma me yes anase enyampa nemu seni na ma me no kasa na fe mpanifo ne tie fo ahemfo etie aloya fo no bia de bia atop di ye na aboye enti Salasi baby wo bia o siga ko peke ko no ECG adwuma no company o mo siga ko no mu tie mo mara mane se yapese na tutu nkomo on peke na o mo na asem ye ntwatia me da se papa Pastor Julius na momo no miguso e kan mahwefo matifo na madofo se nyame ya adoma o china ye kwa akoye enyanka bi adoye nyame ya adoma o china enti Pastor Julius ase ba ko fo san so nyame ne kata we ye eye wo china ya china akoma mu sem team no ye kwa akoye ya to akoma so se ye moa wo mo sante we de ye ansakura na January 1 na banti obi ofi se o papa bia o Maa Akos nko ade a o do na akua o do Pastor o do Ishmael bo modern a kakra bia o de baba bia no china ya no pa na obeti en kasa pictures ni bia so besu na wa hu se ye de Akoma wo mo na fe bia fe okay enu nti like to baba na ni kakra ba na ye nko ye wi amede number ni betu dwa to asoma me enti ayansa no na je se okofo oba no wiye no na je se me na man okofo oba me se mate se si abushafo so aka wo so mo ba ko homa no se amedie ne se aware no mintimi nware biem me de no ko human rights aka kire me se me kura no wonim se me ne baba ho na me maka kire se me nware ne biem enti se me oba ware me kura na me pa na chawo se 26 kura me fo na aduane ma ono no ndi wase be pa na chawo wode aye wu nyina no human rights no human rights no sa no ko ka chawo kan yo human rights enu kwatem dia na ba no wase be pa na chawo se wa ye dan se me ni na jai ana ne wo ye wo no se ni nua ba kwesa obeka se efie na metimu no se efie na metimu se akwa no wo hamse me ntu fie ho fa fie ni manager pade ni nyina ye ne dia okay ye bebe japade no so wo ne ye ba ne ye de pictures ni nyina egu so enti se de ne ye se e ka no na nyame ya adom ochira adoye no bo aye kakra enu nti se wo pepa se awia wo betumi aboa wo chira ye koba nyame ya adom Monday pictures ni nyina ne videos no na ye de egu so ede amamo enu nti wo betumi aboa ye e was 0245 301462 0245 301462 mobile money number no wadawroma kakrabia ensa 0245 301462
1462 edino eye Mary Akosua Adem na yemfa nkwoboa wo no mama FM. Mama ba akuso kan kora ne se me ne me madan edam no wasesafoa no wasesafoa no edam me ne madam kora safoa nim ye de tebu no choko dan ansa ne yada wasemo safoa ne ya 3 times maye the toss for ne me se me nya biom okay ejapade ben na woni na ye efie no first word fie na yesi na o me se hokwa no ewo ho eno mo de kensi first okay ena second no ena se me ya adwuma mu yetim de si ya no ena onya se koto aka na koto 5 bedroom ena so me down wo ena se fence auto plot ena o ka kire message fo no mutwa akra 2 plot no ka kire me ena auto plot so ho but onu fence ensuo selase water wo de balana ne dia me ko ka che busafo se nya dia na dafo bi dia wo de onu di to so na so ne dia na ade na woni ba matena se wo che mu wo boa ne pen na wonu na japade bia se wode sie mama minim wo ye de brebrefo mama ka saka japade ka machi ni na because atama no de bi tie me wo ye ba ne brefo mama ka me nu aduane mani ndi for 20 years woni brade dabi won tete ba ma no mama se se ka metete kwa mama enka wode na gudadada se metete mi kunu aka wode na gudadada wonya ne he hi oh mama e wo fie ono so be ka bi won mie na no won ya friend ono so ye nipa me ntimi ka se me ye tere ne kura metima ye mfonso e so eso kasa bia se ne na maye because nyame kwa na me betena ha kasa enti efie no ye makoma akosan miensa ena asase ne so ya miensa okay ena woto na ntwie sa ta moto na ntwie no se me dia ba akome baba ne dia ba sa ta me won ka ho na ntwie miensa no e se ma ya won fa me ko ba bi no 17 years ni papa we bi no kwa che ye yie no okay nana yawo momo madia na monfa efie ni pictures no se sei enu ne dia enya ye kese pa me pacho aloya fo amutie me pasa mutie we ni ye adema me because be ma no wo ya yes no but I'm telling you ebra mu free kumase na na mo mpache ne wo sankore asa mu relocate akoso ga kope ho no adawuruma ebra mu koso ga kope na mu wa japade wo ho mama me pacho sin nkrumbo ade wo ho amemi ko na radio pace form ye ne hwi wo dem ho na mu kwa e ho na mu free ana ho na ono no ye adwuma kakra sa na company na wura mu no ede ne basa nkore ho asa no ye adwuma sa ko na chi wo so okay me pacho wo hwe Facebook sesi Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM momra so sesia YouTube Akoma 879 FM mon like page na mon share video no na ye dey atoso no we nya picture ye video that's what done ni ye mamo ehunu edan ni mu bibia anya bia sabe ye maame si kasa ye nte be ma ne side de na so se ye maame na fompo na wade no egu a ye ma be ma ne fa japade ni nyina wa bre wo ko so ga ko pe ho no na edan yo mu kwada mu radio pe na nesim empanim wo mu kwa no mko pe phone empa radio ni mpa pe nesim empa na nesim shi da bi radio ni mpa pe enti woni be ma na abranya sa japade ni na me ka kiro mama enti fo ye nyai ma ne fa mani mama mi hwe woni na trafie sai esi ano 23 years muni 23 years ma sai mama yensa mbapa ni anya sai 21 years kuma anya sai se oko 18 years wo mu nyina wan wo mu nyina wo menche me pa cho afie no ne de ato so no we ye de ahen mo first house first na o ye amesimintimi konti ensi de ametim de se ye adwuma no o na ben fie we no wo wachi we na kire ti we no ebinie ene yi ade akire mo no waka japade no adi asem wase wani uni hweche ba chan sa busuafo no kra transe ye no oho no ka sa japade no nya ono na ye me ma nya hwe wo ho asase na me to ko esi dan kwa metima me ye madwuma kwa so na to asase no de se ne de nse afie no kra oje enti we dis kind ma be ma no de ko to asase ba chan me na check 200 okoto asase no wade wodi na ye papers na no e ba yon for papers ma mo ka jem se papers o mu nwie afa de ba de ko ka jem se o de me ni oni di na ye because asase no kra no go sit down was wan kan kire me me hu so sit down say ho na se me ye madwuma se wanja be ma na ware me jesi ano me maka che so me ware biom jesi me wa ware me wo asore dem ene wa menya asantini ene ode nsan be ko se me ko tem fie na jesa ware na gu sana kremosum na me ko fie se me pa cho wo ye kremoni na se wo betumi a che me kwani e fa so gu ma wade a na wo bomode afresa number we e de ama me sesi a 0246824549 0246 824549 menim sadia enkremofo sigu won mo wade because abre yi de
say ye asantefo a ke be kasa won fa be ma ne nsan koma na awade no ngui awade ngu ya ye nche japade agisa awade egu to de be ma ne nsan koma no won na busu ya egu nkuro mobo nkuro modi nsana ma no mogu no na fe ya be hyehyɛ ama ne se wonu oba ne ye wani ni ye we sum no na ma ne bi na hwe oma na ekremofo awade de mesramo minim se de yesigu no enti obi a wutie me na wo betumi akyerɛ mu yɛ kremoni na woni mama mre no na betumi akyerɛ me a wadawro mabraso na kyerɛ me kakra na entumi mua na de ye maame kan de hwehwema sɛ wo so wo awade no sɛn na mugu no me de me ɔno sɛ wo kɔ papa fie na wo ka sɛ wo wade be ma no bi no yɛ ka sɛ wo ankɔ be ma no fie a na sɛ wade na gu no no nti sɛ wo separate from be ma no a edi enfie be sɛn ɛna wo mu gina so kase awade na gu because wo nko kunu ho me de me dika war first one na be man ko ye me sa no me ba fie Akoma FM. be man be ka me sim ko bi me no ano be ma first be ma ko ye wo sa first be ma ye wo sa first be man no wono so kwatete ono de sate no oni bibia na so no wanyini ye pepefo no de be man no sate no wanyini me ne wo ba ko okay no de ye fan twenche eno de na ye yon ene ye ne man wanyi that's right me mama to bu ana say me kra to bia me nua be ma wa ha na me de ne nam Ibrahim Maa Akos yeah be me na awia die ato enkramofo sei na muguma ware yo me da se say Akoma nkramofo FM. before aware be ka se aware egu no ye o ka se wagya wo ye a no okotina ne fie a ene ye first one obetimi asamba oba na moto na wo san ka se wagya no na okọ second one eno nso mpani fo betimi akasa na FM. na mom oba na wo san ka third one kan wa esi ade wo ka se wagya no ene de oba na wo ne no kra da onye oyere biom na kire se yemfansi adwaman na mo bo nti nhyehyeye no ho but even with that no I was mpanimfo ebem ebi mu ebufuo mu no ebi mu timi ka se meja wo nti hausa e ka no seki uku nti meja wo ato aso miensa even once no obi timi ka sa ebi mu si egu ebi mu nso o se islamically no mpanimfo a obi a wo na adwenkyere ebi mu si egu kra ebi mu nso si eno obetimi aba ye kasa na oye to aso miensa na o ka se wagya no kra dia na wakọ but se uti wo baby no no nso ti ne baby na unya nka sa wes ne de ene de enchese kra obetimi asan baba enti obayi na se be ma no tetere no dodo ti say want to me enware bi now ana mo be na wosu otu yo me da se si ade e wo se woni mpanimfo esan tenase se office onware biom a na oma santina se na waka se ndi aware no onware biom na ene de be ma no egia no because islamically no because yewo different sects obia ne na dwentre no ebi mu ewo se oba betima aka se ogia aware no onye kura but ebi mu nso belief ne se oba edin se oka se ogia na be ma no kura aka se ongia na still na aware no eda so ewo ho but ye ko yenim ne de ehu se na mema no yusu sai abiusu man dodo enti sesi ade unya ka kire family no na enti ase ye adwuma wo ka se wojai na ene de etimi ginem okay me da se papa enti sese yenia ka se be ka ho akwa kire family no na wa bo wunkuro because se de be ma ne ye won wo bewu obekun abusafan kwa dada abusafon 2 times Akoma abusafon FM. dada abusafon 2 times enti abusafon ti ma fa sam na anko ho me de kwa bia maka so mpene se me de beba yen sanka ka me nim se be ma be san ko dada mo tira me de aba mo nim sa ware no ena onu be ma so kire me se o ware me nkramum enti me ware biam de me ko me fie na se japade ni nyina ye ne dia eno point onu no gina so no enti se wo wutu efi ho na wo kwakwa tena wo fie a wagu awade ne gua no ya te se japade ni nyina no aba be ni sa wo wagu awade enti wo nka japade a me pa che Ibrahim sa so ye Maa Akos oba ja awade enti woni be ma na ye japade a onka ho Maa Akos se omumienu ene ye japade ne dia oba no eche fa wom be ma no nso echa fa me mom se be ma no nko ana waye ni japade a ye de islamically no enti
woyɛ wo kra de to na wu a yɛmfa nyɛ adwuma ɛsan sɛ nhyehyɛ yɛ wɔ hɔ a yɛde kyɛ sɛ bɛrima wu a oyere ene o ma ena o maame ana o papa ti ase a sa we nko na ɛwɔ sɛ omunya ena nhyehyɛ da ba sɛ one no ene nye japade ne dia ɛwɔ sɛ ne chefa ne dia etimi de man na me sha papa we die ono ne na ye wo mu ko so ga kopɛ na wo mu ne hwe to ono oba no a na start ya wo mu de ye japade no ende o sɛ ne chefa be ma kra no de sɛ ɛba na oba no ɛwɔ strong point a wodi gina so sɛ aware no onye tie de oka no abuse a obetimi afem kura hwere ne nkwa eno kura no nanka be ma na o se o compensate no kan ansana yetimi ama wakọ na emom this time no nipa dodo na anye but ntitremu ana nke o se Islamic scholars no eye to opa no send be ma be nti ubazongo ama awarejaye no aye simple esanse otimi kase meja o ye nji bibia mo oba no na okonti eno eka ho na ama mami bisa mami one question na fe bu ame wo hon so ansa wa sorry me pa cho se mu da se wo kramosu mu ana wo ne be me nyina firi me ne be me nyina firi eno so ye ndan wo mu wari wo kramom ba se wo magai ene de dimba eno no de ye mfa nkramosum no but yenim se logically kura de se wo ne obi aye japade na mujaya ene de wo se moche madia because nya nipa ba akofo de ntia no logically kura no say ye kremosuma na Christian no kura no e wo say otimiya ni chef me da se papa Ibrahim me da se won so a cheche ne memu ama yetumi enye ye ho ntia se enti se wo tie bia sa na tie enti ajapade ne de ma me do worry wate ma ne ha na ga na mra hye ne nsem mra no enhye ne nsem wa ye ho ade enya mpra 23 years wutumi ka che ba ne se sori ne ko frifie hoko na de aka nyina ya media wo bo akọ ma no oni bi odipa aye best man capsules so he started about center na dia babema why yemre won pemu no best man capsules na mo na wo ko daniel ba have me kwale na misty wo benya best man capsules he started about center e de haban aye ni bi esaya de Mr. Ye was Hansa Street Fryen it was 0208 288099 0208 288099 wo friend ya yebema won so won sa aka ye nro papa ibi na wa wonim se ene 3p garlic mixture de ene ebisi immune system no sugar level ko high wo blood pressure no e ko high why ka se dodo nyodwe ya de and she was stress won na no sa ye tititi wonya 3p garlic mixture ne bi Erica Henkra was 3p branching 3p ene wo bi eka Emmanuel Adams me nyina no age 3p yo gongongo Daniel ba Mr. ba Kolonak Apidank Angela Subenya bi Piwak natural nie fra one I was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 na chesa eno ne yakwa no Charistic Ventures ya ne dia ba zaro mission na G capsules na ma wosanka bi na emu a wofa G capsules mienu zaro mission 3 capsules na dia nom ekwedi padua ni mu na munsan ya dia bi a eha bema na eha wo ba no etutu asie deku zaro mission na G capsules no kwasama ye ntafo ekobom na no nam che yiwan enu tu ochinyefo Thomas ye bomode a na ma wonsa enka zaro mission na G capsules no numbom no wonsa gonorrhea syphilis candidiasis ni neko won sign pokra enya resense ebisi immune system no pa zaman capsules so de be ma no bi enya aphrodisiac na mum no won no mu ayade e woni padua no mu aye mrempam no e be yade ne free naturally wo be sign ese wo ma wemu biem hidi e ba mesha no so shane so e ma me say e malaria fever typhoid diabetes e sa balance of blood pressure no ganshi drugstore line pharmacy e ba chemical shop wo benya bi Charistic Ventures Fryen e was 0246 348334 0246 348334 and 0248 56 9335 na oswanya bi na buy about center eno pene kasemu de amu ayersa we expert enu tututumnika na ma no ma to ma me wo papa wo nua wo kunu wo yire bi odofo bi dampem se wontu nya na wo hwe nka sa bubu wabubu fare kwa achemfo banka kwanhia enu wanya ye a ni nyina no ye behwe ne atoato no peno spinal cord na ye wo kasemu stroke gonorrhea dam efam ye the stomach ulcer be ma wo ye mrempem bra ye dress kro na ye wo me fi medu odon so
wo se je to hwe ye beju ato kuma se to so gogo ye wa gogo hospital ne nchentema 16 lachibi ewo ene ewo fra 0244 083482 0244 083482 and 0272 5012 achemfo ba ena nyarewa me bodi won mu dwane yi eye Jagris Fertility and Natural Health Clinic ye ya se bomode ane bra wo a ye di ho fa so yoboni ne wo ye ka so ye kra wa be ma wo de mema re ho ate oba mensu kwochen fichire bra Jagris Fertility ye ni ye nim ye se ye mama yami adom ya sa chede no enu nti wo ba yade bi aye osi akwan wo ba ana be ma ne padua mu a ema enkoda ne ma no yetutu yade no ase deku afa mu kohia mu a na chese mo nyanyam afa mu be wo mpo no anyam na oba wakotwa wo se wo se yade mpai bota to mpai bo beta to enya wo nkwa ne ma diabetes stroke awututu yade nka ye nyina yetu ose adwua da kosi fiada ena Jagris Fertility ye adwuma 8 am to 5 pm memene da yeba anopa 8 ayepon anwumre no mienu 2 pm kumase kronma bohia yane adonko factory no ene de hwene mo enka dental exia takraze banchase so me Mensa Street Friday was 0543 009445 Jagris number no 0543 009445 and 0243 404083 Jagris and I was home of babies and intibra name of the Daiwood about hospital the Daiwood 360 capsules aba wabani bema numbi ICC ya de yi amamai every CCMO out to tubako not just say ya Daiwood 360 capsules Daiwood ointment fresh to wapa so ya fa sa wa fambi na oba bema fetria na fe enye Daiwood aba mission so seshini na dro no etu malaria fever se na ema wonum da wa wutumi didie heba ne pharmacy shop ubenya nro yi bi from 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 not just a Daiwood about Mr. Daiwood 360 capsules Daiwood ointment when you be Alaska G Alaska Po Alaska original wallpapers fee ampa upa original wallpapers dia any Kumasi Krodua yimu adum me to be guarantee store be amount say Alaska Star Enterprise one would minimum 100% your original wallpapers and what ton ya wa Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza fre 055 411 4878 055-411-4878 Sub Solutions Limited Bomodiana Bra na ene 300 job vacancies ewo Romania Czech Republic Ukraine enu ti Bomodiana se wo sanuma ensa wo ye carpenter wo ye baker wo ye steel bender IT professional graphic designer ensa nyuma bia wo de bra na Sub Solutions Limited ye do beto kwan ama wo so akwa ye adwuma ne bi ye de ye na da ni nursing training opportunity epo ewo Europe enu ti bra na eno so ye hyehyeye ni ye fa wonko from 0507 835 685 0507-835-685 ni ye fa wo entu kwan papa kafefe wose talala kafefe ye nie enu ti bra ene kafefe be ma esiesie low sperm count be ma no twikom ayakatakate se nkuruma efifiri ba anapokra se nsuo fro be ma na no ba wo ye mrempemu wo ba enka wo ho white aje wakosuo kuma aboso wuko fichira ensam nko a wo so wonte de usisi ne ye oba brani esiesie akosuo kuma no wo ba chisa manten ba find something daniel ba kwale na Fredmans upidan kinso ka bankran smart e ba oboase se wa e ba mampo jodas smart konongo o usko bi nkoko fre Harriet se si ane kotu kafefe it was 0207 183 819 0207 183 819 kafefe talala ye twa ye ho aba na yewra onfa Salasi afaglo onfa yenim se wo hwe ene dafo bi so abona maneye bema fa ne ni nkomo ye twa ho aba abrantie we na mesia no hei enu nti ye tie wo ma me dasi e pa cho ma semi na akire me so abushafo ya enye yi Akoma right nyina bema ise da ne bema na semu eden Akoma right nyina wose da ene bema na semu ma ye bia enye yi nkanya me desam dia semu baba no so afono me aburo wo so se me bia me tekura no wose me ntu wo tumani ye me di kura no wo ha me nti me bedwa ato am ye tie wo ma semi nyina ne se emra me hu no hunu kuma si ya na oye adwuma mama ensu obapa we di atobo wate me ensu me yenti asem no ye wusu sa no na wona popo esa yente ti wo de ka wutrim
de be ma ne de ade wo no eya ti wo de accountrim na kama tie fo nyina nte bi na me so wo bia wo bet lawyers for tie bi a police for tie bi wo bia tie bi enti lawyer bia wo tie bi na ye nahi obeka se ma me meboa ti wo de nyanto boase na yenko why emna wo hu mi no no oye adwuma fence la check ho adwuma na oye na oni company fo bi na ye adwuma na sa sa na fie be sere mi so obe ware mi nti mu anche be na adwuma ne se ye na je se o so akope na wo se me ne ko nti me di na chi ne ko ye wono ko di kan sa na me ko na emna me ko ye in fact ne mu ye din eda wo mu na esin room bibia mponim rodie pani ade na esi dan ni mu na so minti mo ka che busafo se be ma oba ware mu no oni hwi wo se me ne ye sore ne ye bre ne ye nya enti bi so metra ho saa te ne mu ya din enti so okọ na okonya bi kakra ba ansa na yedi saa te mu na ye furu so be pie mu na ye din so nyame bo me ho ba ma me woye me owie na se na be ma ne nya adwuma na me so mahie me nsa na adwuma eye tea bread na me so ene me hye adwuma ase se be ye ho betimi atọ ye kakra ansa no ye adwuma ye te me hye adwuma na se na me ye no na je se nyame adum ka kakra ba nti me na me hwefie na oboa me so nti me na me hwefie bibia nti emu ho na ja ye wurawura ma na onya adwuma wa ECG so kwa kope nti me onya adwuma sa na se bo so mba ko so mienu anka hye e so miensa na me fie na me so wona ye bema e wo so ka obuo fie na so waje ni nyina gu me so wura adwuma bo so me so won ka ahwe nkyere me bo so mienu ka ahwe bo so miensa aden ana so de se ba bia wo sin wu ye ho kyere ye ampa so adwuma me je na me ho kyere me nya wo se me nya ba bia metena ana ka kyan sare se menya aboto de sika ni nyina ahye insurance to sika ne ba wo ma no hwe na mo kakra bi e be ba no obeyi kakra ma me be to bibi kakra ma me ba no sa ta na ma wo ba ko na sa ta manya be won akora nya be won ya na so yo mate na ses ne so a obo me yesi dan se de be ye be koma ye be free me so meti ase ma no ko so be me bo akora na me ho kyere me no so yo nti na me na me hwefie me ye bibia ti se bo so me so a se sika kakra o de ma akora be sa ta mo chako na 20 2 cd so na magene sa because so sika che me so meti ase ma no nti mo wa me sesi ase so na me nim se sesi ase kwa so because me nchake na me wo wa na jane bra ke choba ka che me se ne bra to car so wo de to car ma na taxi na wo de ye adwuma na sa to so me so bi taxi bi ekuta me busa na wo se wo leave no ko ye adwuma tema na mo de ma na so won fa mra na me ne nua ba na so me nim hyi ba ne nua ka sam ya pa che se ne bra ko to car na me na me pesa ne bra ne ba ma na so won tesa nti onya aboto be ne be kasa ti me ne kasa wo de car na ma no ti be hwedi na so so ma ne ko to car no kra no wan kan kire me nim ho hyi kan ko so mu de man ko ma musan kwa se mu de man kwa so me nim ho hyi nti wona so ani aboa me kakra se si ya bia jiska kakra to fra wa ma me bi to ma giri ba kompo wa ma me bi se me nko me twa me saa nti me ho kire me ana so me nya abotre nti wona ho sampa wo sika no so ba ma me de ye ntokwa ama no bo ma ni ye mani kura ye mani ye me ye na me obo mani nzo bo mani no kura na me hwe awi a se bi ne mani no emu ya me ya nti me ba me sister ho kuma sia na sate na se me gya nkramo nti na hu bia bo me man ko fie na wo ye kramoni mpacho han na ba ma no so ye kramo mpacho han na ye na mu gya ye mi anka se kramo na anka sa no ama de mi gya ye se me bire nso no se me se kramo no eye bone nti na mi gya ye ase kratu no man chiem wo twi nti me kan na me nti ase nti hon ne ha me kakra okay nti hono na ja me san ko ye na nti me yama san ka me ko se me ma pe bia kwotena me ko no pa ma che so wa ye bone me fa ne bone nche no so sika sai na me jitum na me ne to na so se sia no so nya sika dia ene uri ba ko ho na me moa wasi da insurance no muntwam se bi mi school man ko bi na me kin kan krata on fa wi so ma me ne ko mo bi se o kin kan na me hwe eno so ye guso me na me ba ko ho ma bo so se sika ka no ma me fa man kola no asan ebi ya oto bro besu a gare besu a asan bibia wo fie obi an nkro be nyeska so mo na me ho eya sana me ho kire me maka bia asan ye guso ama he be sesi yese no me ho se bibi sesi me na no bi no o tu free fie so oba no eno anu 3 days wa mafi na me se e di asama me friend fo so nya akoda na me friends a oba o ma enti wo na fe obi hu me no sister ma ya bia fa wo no okru ma ye hu mu na se me ho se mo fe de motor private na me so nyame adom but ma ni pa na hu se me nim na me se nyame adom na wo ba so oja kan ba bi no wan anante ba fi de ho na me so ba ko so onko fe se papa to kan ba kran ba no se ane papa to ka white bi me so kan me nim difference enti na me so yo mate mama nya 1 year na me ku to ka na me hunu mu da ye me hunu ka no mu da
Sarasa faguro. Be manu a wone ne den sapai free akọ so. So akopesing room na wano. Ya wo koye tea bread. Ko ye tea bread. So akope obi anim amane tea bread. Ko pe se wonya ayi. Enso to kura na sifu a ye to pa menam ko ye bi first so akope ho. Me ro ba chechire ho na me di na nsuom. Me ba so me na wa ko ma ofie. Ni nyina okotoka no kwa mama wanya kwa no wonka che wanya kwa so me hu aka ni mu da. Ni nyina so na me ba ko homa no. Na ni ba ko ya me ya no se pa ka no kwa me pie se me ko toko kwa mama ba. Me pie na ka no wa pake no baabi. Me ko be no obat ka no front na me me to ka ni. Ti me ko man ka no ntokwa because na me pe he wa bontin. Na me ka che gani so on sin ko ka chiro fo no na me ntina front. Me ko ka che so gani ntimi nsinti me ko ka me man ho wa chiro ho. Ti me jabo ya sa na me su na me ko fie. Ti me ko fie no ro to ka na di ka wo fie. Ene gan ne boss ni nyina hey omo se boss he man kasa omo di ohun fe omo di ho fe kan omo di ohun fe wo ba no so take out the front yes wonu so di ohun fe na eja osrefo ni me na wie man kasa ene otu kan 3 days no ba fie wodi me fa mu afa de satam so na menyem foforo me ba last born no se wo 8 years entina menyem na de no so ha me afa me wo ma na so woni osan ko fa gabi na gan wo maka kire me ko hwe na yampa me so say entokwa abonti ntokwa me na eti camping house ko no mu ni bia koso na so me kwa me de ahya me ho me pe hehe wa abonti na ko fa gan so man ko hehe bia a kire no ko fa gan ne mpra sa gan otumi ye gan foforo ye frɛ no fensen so akopɛ ko fa gan foforo enti ho na mfe me ti asem mbu so ka chem so wo ka bible o ka senya no korɛ na kire na me ko to no awo gan no ka chem se bible paper keke Quran ko paper keke to di bible di si anya hwe fight beba wo te se wanya gen no ya wo kwa kan ye no what the bible ni Quran edin se gen ni nyane bibia be che wo chi wo mo no wa se bible ye de paper keke gen me friend Josie bible ye paper keke so ho no free ho no ya me ya because I didn't know that so much in the didn't see any no Quran me chi ni tum se anya no because I know didn't see no afero me hu e no Quran ka asam chere me no in fact oye bibia na me hu a na me hu sa ne biom efu se eya me ya so ka asam no na me hu sa ne biom enti a kire no ga no so man ko no fie da na me ma no e no papa pie bronya bi wan kram so wo ne Quran pie okode ka no ko si bi no fra Quran so mo na no pie ono Quran pie ye enti o ma na o si a ye ne system ne pie ye o Quran no oni egusua ni pie won ka hu me ka hu bi wan ka no wo ma no ne pie wa fra me kura se wono Quran kura pie abontin Jesus Christ Akoma ana no Quran ko ye enti Quran ba ye na me se pie o ne ma ne ko kekenti no ase akohoma bonum na ntokwa na ne wo mo se akohoma ne de se ommo enti me se bia bufuo bi na wo yesa sa ono oba ne ka ho koye enti ba sa no nkra me ka kire me fat eyamiya ne me koye pastor fie dia se me ko tu nanim se onka san kire oba no na de yakoso me nim but me ye hoho me pese me koye bi hehe bibi besi enti no onka san kire oba na de enti ya me be ma oba no ne se me ma no manyini panyin wo 18 kitwas wo be 15 years ase no de akire no se o kire nkra na kire bone na se me man o mo ko fa mpena o timi kasa wo no mpre kwa na de o matra ka ni mu bi enti me sira no oyinu me man firi mu kura ana so funu ka jam so ofra oba no kwa no oba ne se wanya hwe ni mi kunu ye na danfo ana me se bi de manya aka enti o ma na jese me bag to ne yare ma fre be ma ya fra on fa ko no na me se mi nim se oba no store na me pese be na me ko na me kunu to wo no msa ana me ko fre no ana me se besi mi nko fi na BBC akora na ya no di ma chiko odi ma chiko ya me wo ha na papa na pastor na fre me se me kunu mpra na fre ne se my baby bi wona me na me ko fre me kunu ma anya no hwe ma mo ma anya no hwe eno mo ka sem na na me so me se ya akora no se ya ne kwan me ni se bi ya ho no FM ni pakro no enti obi de ses kanu aba minimum ni pakro mama ye ko enti no ye hwe yeso wi no de nkra na woto salasi mama nkra me to masara si se de ko so nyina wonim ka me ko e na wate won so fa ko no on na tra kra ko so me tu nkra ma na so won kai ni nchi won kai tama me ne ye ko so nyina mu so no on fi radio ne empape e na si dem ho sa tra won djuma ye menyi me baba prinsra menyi makwa no assessment na menya aduane ni wo ma me dwi galesa edidae me dwi galesa opa menyim edida na me ti wachi wo yare me ta wachi me yaro ka jam se me hu Yankopon shiraw wo papa free lukrom no ba wo timi jada ma me no papa timi dam ye timi dam one month 2 months na wo da bonte wo prafo no nyina me fare sem papa wo papa ma me wo ma hu sam sem papa die no wodi aso me hwe papa awia anapa ni anwumre
wa ma mi ska so obia papa ba me boa me support ma hu bi da sanasi ma hu bi da me na me de hu si wo eye sa wo so eye me papa eti me hye papa yi ko pim se papa yi e de ko fribu na me nhira me na me wo ka kire me se me no mo ja ware me firi so akopɔ akromo wo ba ha me se bibi yi so akopɔ radio we so eni ma bushafo musaw kuro no nya wo dia wo ye hoho me so me ye hoho wo se me maka chose me no wa tati me pa wa chawo awade de me nware biom sa me ware de na me hu kura nka ye me nware biom ajapade no kakra ma obi ya me no pre me ni mirade e pa bia me tena madwuma sa wo se ajapade no ni pre ntina wo pese okumia wo de fa ni nyina na ba bia me tena madwuma no chama me fa nya madwuma no hwa me ma ade na me busa na me de me ni hia me ka choba sama wo manyame de tem de sa wo ba radio so sama wo kan krofo ni me ni wo tamazam wo busa fa kwa na me se wo busa ni bi bate aho kwan a wo de me fa so ya wo de me fa mu me wura fida me wo kura me wura fida mo me nya kopon hira ene cha wo kwan na ade ba kwa ye me dane so okora na kwa wo ro so me to atade ka na ma me benchi asakra na ka me to atade asakwa akra wo yimi afro ha bi mu oba no nyame hia no o tena wo so nuoma woni na so yiska no boss akwa oba na kwa ma nyakopo be chia wo so ka wo fa ncha wo if so wo hwe me na ma show for 20 years and ma show wa mo aduani adi and na wanya bi wo to card fa oba ka che me ko tira ka ni akire na on pre no kwantimi si form me ne hia me ka kire wo ko da oba ho na wo ba betumi abonte a na what interest ogum so wo wura fia wo kura ko da fi wo kura no ma interest wo so da wo betumi abonte na se me horo ncha se na me siniema na ma musa sa wo ko himpa no wo ko ahoko pia no si agum so wa sa no wura fia nyame hira da wode ye me nyina me do je nyame na me de nyakopɔ ase me ma nyame de acha me no me nim sa agura no ba che me wura me ni hia me ka acha me de me sem nyina me nyame me pa o shi bia me pa o shi se me ka kira sika me pa na mo enkwala no 3 years every month 300 no meje sasika no okay apart from that o de me pa o she fa fie na wo ti e fie na me ti mo no fa yi wadwuma me ene me hia ajapade bia me hia fie de ma dwuma won tu film me nya ne yere okay ene ti ma busa de am de beto manim no me da wase papa enu ti ba bia wo bia no ba ma wo tie me ye ne wo sa wo ye e fie bebre na mo sie nsesa no nyina adan mane bi woni na bobla 23 years wo di onwo afro no a fine but man baby nta no anyina dwuma eno ano no emin fever mix doctor me bonso malaria na ha wo mesra wada wonu mato wontumi ne die wa ho de ko wutumi sampa wuti fadwa wuti edwa wo pa wo ya emin fever mix chemical na e ba shop bia mu benya be kejetia ye ni zoo ene de hwe mu yade bia ha wo no fabra amen scientific hospital ne hwe friend 0277 001234 0277 001234 and 0202 488-588. Careful to travel and tour. And you do to person to quite be a yadobako working permit visa the Bema Spain and baby a person cobiano yadobako careful su yet found sim the Biarada Asubua. What the one boy your country Makotokro and Castro and Yang and until Bromadia Nefua country on Samba Daye. You will come say a man high tension. Fair was 0241 169774 0241 169774. Not just say you to me at your so Dr. Grofine was a Brabaji Grofine with Jadroni. When you want to be needy, who to be in a year, why you say Yanga, we dear crying effect when you Grofine about tonic and Nanessa dear when the Pediamu, I'm a moja for sunny year womo, never be to me a kama, will be a one Grofine, debia, we do one dance, a wouldn't be a Kotobi, and Yaracras, I want Grofine, Kotobi Neya, Mr. Abba Kolanak, smart Abba, Freddie Mess, Apidank, pure live chemical near Basho Biamo, Wubenyabi, digital back and a cake, yan yadi Grofine. Akoma FM. Yeah, 0244 596532 0244 596532. Yamra studio hafe nya ya for second story no and to us so and for mamo na oba and I know what was under to your name amajewa minua prakope we di meche sa na yefre no enti yatseda and na wabusuafo wa nti asam no obebo ne tofa chese wo bia no amatiefo akai na fe ya to sempa mo yenkwe to atiefo me amaje wa me de masem ba ene na wotwe me ne foster ho asem ne de bae me kwa akra me kodi pa na ba ma bibu me kwase a na mse me ntia senti me de ne be ba Akoma FM ono so abafie aba be hu abusua bet ma mu bisa no o se o mehu obi o meka se o be ware me nti anu nti na me penifo aba se aware ni mu asem no mechechire mu kakra se de sitie no nya ba ma no a na
what the condom no exercise enye be ma no waka asese wo twam won na fofo mu no fere no me pese wo bobo sansem na kaka nkrofo no mo nkai esie fo mpamuchew be ma na o se me medu na fofo mu anu ofele na ni ewu no e na afa nso de obam so o de condom ne mbeda no afa nso ka che me say so one me da nya akono bi no ne me da no ne me da just like that be my friend Foster and on tinam sawa okay ne maame wa ha enu ti ma yemisa amaje wa motro ne se mojabu no kode maame se wonim Foster na wonim ne se wabaso woni wo baba no eneti ana maame pa chon minim Foster na Foster me bay konkran etimi wo ha na oba se woni me bay na wo ho na obehunu abusua na ye peno a na ye hunu se o ne ho etu oba se obepa abusua no be ma no oba odensa ne papa eka ho na mo bae eti o memenda nwumne na mo ba anopa na mo bae se o behunu oba na se wo yira emusa o mo mfiri ne ho etu oba na ye kofrem abusua panyini na me frem chiame na me nanam me ma me mu nyina ba na frem wo fam na nyina ebetena se na ebusa be ma no kwanso na de wakache ya ne se wo de Foster na waba se woni obaje wa ne tewo na opese obeda na dima abusua ni nyina hunu se wona wona wo yila ya bebusa na firi ne ho na yese yate etu de snap na ode nsuo na kan wi bi drink yini bi na aha na ode bae to bae se ya pe na me wofa obubusa na kwanso no se odi bedadi amana hu se wono oba ne nanyam enti obetu ni trinsa wo pese wo fa ni enti ya yesen ye we ne se wo obehu abusua betu ni trinsa dia ne yime no enti wontumi nyai ne sa wonya be ma asade enti ne ye pese ye hu free abusua no ye pese ye hu obetu ni trinsa wo sa wo ye no be ma Foster no asa bae esa de nsa esa de shinapo sa kan ho esa de sika etachire ade bae ama me kire me ibusan se eti oba no wagya na obusan mprensa ma de ka kire ne se obeware no mprensa so nyina obusan na so obeware nti be ma Foster de abo anka kire se wagya no one me bai se obeware nto ne wo ho eti obu ni kwasua na so na obedan wa eti na esu nyina ya ba no ebra obu wo bayi kwasea yi a ofrin kran eba ye no anya bia ma frɛ Foster na mo frɛ no faide asem no ne mo kan me pa chewo me ba ne kon kran na Foster friend se me ba ne ba okra me anam se a okra me ana obusa me se me pese me hunu me ba no efunu a me frɛ se wo mla se me ba na ama de betia ne se me hunu ne se ne funu ana wo de beba na se me frɛ wo maame a me na ofra me wanyi sai wo pa ayimfie boso me nkro na wasiesie ba na ma ne ho aye fe ne wono obefa bi adie na de ye me ya ne sa ho maame ne papa no a wo motete akora yi a wo bo ne ho ka no ade a ede nyame didua ba ya ni mu no papa etumi anka hwe enye ye wa watumi ahwa akora na me na yini o ade ede wo no ntumi nka hwe ba ma bi na beba befa no akoka sa ade na ede no ho ahwe wo wi aka kwase asem wo se mo amefa akora na befa na me befa ni funu okay etimi na me maame mo na me frɛ maame se wonti asem a hello Foster hello Foster me mo ha bi o maame akosua nie Akoma FM ene ya frɛ wo biem wo se enanu a wo call amaje wa busuafo ho no wo de ade ne dia na call ye bacho be am jina de wo ka kra me hwe me ngara enkate no wo de credit ne ene ya dia enti fagina baabi ye enti ya twa wo menkate no fagina so na gina baabi ye ne ni nkomo okay basen me kedie me kan na so wuti o waje me so hello Foster hello se me fra wo kra what entia ye wo de dede ni mame entia ye so be am jina de voice background me here Aya kama pa okay okay de me bi sound say bra wo call amaje wa busuafo ho no ade ne de na wo de call ye now you call two times. You call two times. Now on him no, you call honum.
mede nsa ɛkɔ mu busuafo no ɛka kyerɛ mo sɛ yɛfo na ɔmo pomba no faeɛ no me ɛna ɛmmerɛ wawo no so no yɛkɔɔ nom ne me wafa yɛkɔɔ nom kɔtoo akwadaa no de ɛkɔɔɛ no nikita nsa ɛmmerɛ so na ɛbɛkɔ no ɔne me nkasa ɛtino me wafa ka kyerɛ me sɛ mentɔ abrɔkyihyina baako ɛna nsa bi so yɛ dɛn baako yɛ dɛn ɛmfa nka ho na ɛmfa yɛ dɛn yɛfa nkɔ yɛkɔdu hɔ nom no abusuafoɔ no kyerɛ sɛ ɔmo hanom deɛ nsa a yɛkita de baeɛ no ɛho adwuma biara yɛ because ɔmo mfa nsa ɛntu akɔla din ɛwɔ ɔmo hɔnom na nea ɛwɔ ne sɛ sɛdeɛ akayɛ ba yi yɛkita akɔla no bag a ne nneɛma hyɛ mu ɛna sika a ɔmo kɔ asɔre ba a ɔno bɛkɔtɔ drink ɛne nneɛma ma ɔmo a ɔkɔgya ɔmo no ɛnti no nsa a yɛde ba yi deɛ because sɛ yɛfa nsa nkɔ ahemfie samfa ama yi nti no ɔma yɛ dɛn asɔ nsa no mu na ɛnyɛ sɛ yɛde nsa ɛbɛyɛ biribi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ biribiara nka fam ɛyɛ biribiara ɛwɔ sika fam okay deɛ ɛsɛ yɛfa hyɛ deɛ ɛsɛ yɛfa ntɔ atade hyɛ bag mu yɛmfa kɔ no ne nyinaa yɛ sika fam ɛde ma ɔmo ɛtinu sɛ ɔmo so yɛde nsa ɛba hɔ nom a yɛde nsa ne kɔ yɛ ampa na mmom ɛnyɛ akɔla ne dimfoɔ anaasɛ yɛde nsa ne kɔ sɛ yɛde bɛwale ɔmo ba no enti mo wa mo wa hatobo enti mo afansa na nkwasam de kwa akotu amaje watri nsa da bida wodi ko huna ni mo okay wodi atwen abusuafo no abema gina so ma me abusua ni yawe abusua ni sa yawe a wo te ha enti de wo ka na mo tie nsa na edi ba ya ni de enye akola di nto nti ena eden edi ba ya eye first gina so ma me wa kire wo die ni yate ase gina so me pato ebra first de nsa ne ba ya me nua be ma wodin efrem kofi buafo ebra first eba no no nko po de ba ya me pato da bi okay me mon tie na yin ma me se eba kama Akoma no kwa na ba ya ensa no a wo mo de ba ya no mo so wo mo de ba dan me pato ma me ya busua ne chia me okay emra foster ene wo papa ba ye omo ama ne boti awa omde ba abusua ni mo ane se okay ayi ama sorry na ayi okay omo ama no boti awa omde ba abusua yanimu ene se ye me wo fa ase ya jiwa e ba nkran se o bibi pa ba ta die ni wa fa akura no afa ja amanda so ya juomu tunu na omo akunya bisa omo amana bibia omo da ne kire enam so ema papa no esa da one ne ba ne ko obo ko ebere nu a na ofa asimu na me so ya no Akoma FM wo ye be se bosomi be se insiam na foster ne papa no a oba be sele ni fira busua ho no bae nti wo mo bae no amane atiawa o de bae ya ne se ye bai ye ofa asi se wo mo ba beto ne ba no edini okay ti wo ba na obeto akura ni dini eye no amamle kwan so akura ne dia o beto no na okuta snap ene envelope mo ade na wo de bae ti wo ye na ye ka kire se ye ha monde ye to abofra dina enka ye nyusu snap onye dai enka ehun na ye de anim de nu anse sa Sunday ne ye call ya sofo no ena ebeye dina be na obompa ye guso na afi wa ani dini dia me pese me hunu nie akwa ne dia ne ba ba ensa na wo de ba ayi foster pese obu amaje wa kwasia woni na twempra na woni na to pese woja no enti ye pese hunu se obe hunu ni oba be hu ehunani
wie no ni gyina so busa no nsɛm prensa ɛfa amammerɛ ho sɛ foster wo se wo bɛ wale ye de hye no wo se ane me sɛ busa wo de to so mienu wo ya no abra wo papa ɛte ye hall ɛna edi mo bɛ hye ya bibusa asɛm busa to aso prensa ase ane wo wie bibusa wo wie ye no me sɛ ba ayi ka ne sɛ na wo fa ase ne ho ebusa no wo fa no ni mabusu ampanimfo anim sɛ ya the foster papa ade abani wo se ode ensan eba abehu abusua no abewale na se ya busua de ebeje de a eti usumi busa wo na wo ko wo se ane eti me wo fa se su ji tu ni wie ya eja ya ma kwan ya ye je envelope a wode ebre busua so so me hu envelope na ske shemu ye 1 million e na snap ba ko na si so sa sika no a ode ba ye wona age ye me na me je okay me ba faster Papa, mami. Yes, said the all can in our abusiachi American what eh? Me tell me how can me paper. Aha, what a pa, what say? We know papa buy and moody sika snap. Ebe wuna ni mu. And one will be sound 3 times. So what say? We pa one this year with this son, but what say hi? Na fedi it na say and son I decry no na enya you na decry. Mami. Who dear casa meet here? Obeka no kwaria. Obeka no kwaria, oka no kwari pa. Okay. Mistake. Obeka no kwaria oma, oka no kwari pa. Binitani say our late na eba na say anase at this point na eba e. Disana mami. Debi faster, who dey sanu ko hu wo mo. Say wo dey ko to abaye yi trinsa, ana wo dey kwaye dan. Mami, e na be say ye di ye ko edintuo. E na ye ko anu ye kita insta before him. Mami, insta na ye kita no, ni o na take me say. They ba ko to akolani do ye kita insta na. Okay, meba yen say free wo biem. Bomodia ne fa ye ne wodi nkomo offline. Fa wo papa na wo ne ko ye ne so number. E ma ye ni emi sa wo papa ne so nka kria. Ene ne nkomo mame na. Me hwa me ho ene doctor enkodi nkomo. E wo Ahifie Natural Health Center. Emra sisi a ye ne de famika aba esiesie Maa Akos Akoma mu probia 3 eno so ka ye ndro no bi ena afa novel depa capsules papa me hwehwe o so me bubu ndro ne din sa Akoma fe do so ahuno e ya no wa kire mo eni ndro no a me dia no de eno a na menom wa hu na me chiro no enie famika no me de famika no hohoro ho ma hu me pompi gu ope pepe na ye wadwuma wo wi na de famika no na me de ma no famika energy no sha me ready Akos oni bibi papa me say ma me bi frɛ me free akosomo o se onya family energy na me adan o se papa family energy me diabetic me de kamadro ho a me ye fe ne kura me no family energy say na tie so na me kire o he ne yakoba nyina kira asem nyina na egu anim na gu ano ahimfie ya ahimfie ho ene mema Akos Akoma mu emema ni da so ba kwa awurade di amom no ene na di nsem nyina ba o me na me ka me kire wo Akos ene na di nsem nyina ba o eti ni aka ne se fo ani kire Menso Prostate Foundation ana ahimfie natural health ya wa hisa estate ho na ye bo emma ene mema ho omo aya de sa ho dawro nokwa semade ha mema pa e prostate nokwa odi ase entunya prostate relax ibidia na just what ready ye dro kamasa na femi care any femi energy adwuma edi wo Ghana ha no akosia ya me di mo adanse no in fact say ya ya de say man no mudi kan ba first ten oba yetumi che bi oh yes ahinsan estate ne wo udru Good Shepherd JHS ho na ye sambo ti ho ho ne wo wo ye oba na se utie me na se ahimfie ho ne nkoyi a Mr. Fred Doctor Cecilia. Frame 0244 46 36 04 0244 46 36 04 Akosia ye nuane ne ye ntade hyem ne nyoma bi moa enemeka se ye maame no ho kane no ye maame no na ntoma no mofiri o enti na mframa tumi nya kwan efa ye ho nokwa emaya bi bae aye yom hwadro nyame adom famika ya ba ko wase papa me kwa nyoma bi eyiyi ye
anam se ade a onyame de adom ma oba wo ye oba sima na kyese wo ye oba mu nokwa odi ase ema ho asiesie eye ade a ehia papa number 1 odi ase onyame ba o ma no amo bibia bi o abodie mu ka kire ne yen abodie mu ka kire yen sama ye ko be nyina na ekuta yin famike wo ye oba na se wo tie mi a bomodia na hwehwe sa ayi famike ya de jiade enkrofo enyoma essay number ni 0244 0244 46 36 04 0244 46 04 akosia na womni ohun se candidates no ayade bia dani de nyina hama no obi o ha otiti ya na asen aba yeni ani bia yedie obi o kra ni hormones no emwa bra ahimfie ni enkyerɛkyerɛw oba ye benya kwan nya ye de wato lab so ya hwehwem na ekoso na ya ma no ye wi ani asensiesi waka ho utie me na se wo ye bema na sabiota frache ana oba koko di unya na ba de pa akosia me na meka kyerɛw esese obia nya bi koko ne se etise edan kora ebetutu na ba de pa ena me di bibi ba ye ma me na na se ye papa mo nya ye friends stroke no cerebrain ebebua papa Akoma FM wo stroke na wo problem untimi nanti afo ani kire ahemfie natural health center stroke edron ye dia ba no wona me kyerɛw no won se da ho ene da ho no so tutumika na fo ani kire ahensan udu ahensan state also dey hwehwe a good shepherd DHS udu ha aho ne wo ye na mani ni 0244 46 36 04 answer na me sorry so ma me kire se ne be a obeye no unya fami kan bia se na sitie ni ubebu ni tinu mienu na wodi egu saade mu papa pagya ne ye mame eni so ade fefefe wodi gumu a uwi anu ape nsuo krogen nsuo a efi bia ni obi ko ba bia ko na ahemfie ho de ye mfa nsu fi nko ho dabi menko fa dabi ubeko wayini bia ahemfie ni ya painting ahemfie ye painting pepe fa nsuo a ho te uwi a na wa fa we ni be half e de aka ho we are now the ade ahye wo fe to bu ase so now the ahye wo fe now udu ahemfie ho a ahemfie ye nye dede dabi ye na mani ni 0244 46 36 04 what is your question kumenu aminya nwie me to akosia montuma bu ase now to bu ase now the ade ahye ho so ho sesi amano de yo mo bibia sremo dabi hye ho no ho eno mo bi sasa hene ahemfie ho no akosia kumenu pepe enti wo de say na ayi emema de bozin we kura tubi kom eno asa wo de wo de ahye ho wo bomodi afahye na wo mia so na nsuo no hohoro ho anopa ne anwumre anopa ne oti oyoba oni abobo ya amanfo da range mu se de bia me ba meka be ma bi gina hitro ba kuma sesesi a wo oti ase mi tin sem ni nyina ne ze ohun ahemfie ho ya ana mema ya eni da so ni nyina asa oti ase o ba ahemfie de ho na ni gie nyina wo enti tutumrika bra ahemfie Akoma FM Natural Health Center udu ha ya sambod no your friend is saying just esi ho wona me jiro no good shepherd esi ho oho ane ewo na no ni 0244 46 04 emema ne ma na mutika mu amachi acha moto no na ba de pa ho wo yo be ma na ba de pa ye kire mu kakra bi yes eye kokwadru obi o kwan ne minimum hwe akosua be ma bi ba ho wakwakoye yetwa ne yam picture so ho ya dimfoni ahwe ne yam na ahwe na koko eye nipa nipa yam never the pie okay Paul ayi John osinye die ni ahunu ne ade ene aka ho asem o eti wo tie ene onua ana Akoma FM na se koko hawa tutumika brai ho okay ne boanya den ana me kan sesi ana ye promotion wo ye obema wo ye oba udu ho ntema nipa first ten no me na me ka ye cho be free okay ye na mani ni okay 0244 46 36
3604 Ahistan Estate Good Shepherd JHS uduru ha ehwa ne o onyame shine Akoma FM fo ne dwumadi amode oni afem onyame shire obia nyame ensha won so papa we de ada obeba na de media breme na mapompe da ene yenya we no kwa makosia enti ja we ne mame na me pompe na me fa na kira atiefo mo hwefo sa da no me de beba ba kira mo Akoma FM be hu ne ma na ne ma so be hu mo mu be hu ne madam de ba ba kira mu be hu ne na ne ma hu mo Akoma FM many other basan ka baby a wo bia me chiawo akua safra ne mame wo se wo de nsane be wo de beto de bedi o wan fa mepe mo de hye baba abusia chia me wo se wo de nsane beto akora di wan fa me metu mo de hye trinsa enye ne kure Davida na sika 1 million no a sika da ne hye envelope mu no a wo de kan san ho de ma abusia no eno nso efiri hine fa o se akora ne dia akora ne de eno no enko eno no won envelope mu no akora ne badini to oto ye no okay first agina so okay akora ne badini to no first agina so mame netie first abeto ye no first amfa entoma amegu ho eno amfa ntale amegu ho first ade obe ekire abusuya nyina ne sika a ehye envelope mu 2 million o de hye envelope mu e de ma oba no a obehu abusuya eje ni free no apart from 2 million actually na abusuya nso ye busa no foster e papa no obesre ajewa de ma foster no so papa no so begina nyame anim aka no kura ne ya wono so ode nsa ene envelope ne breye edwumadi enti e ode saa de ne breye on kire yen okay foster baby asem na koduro no one hello foster wo tie me ba baby asem na koduro no ye yadu kura bi wom enti foster ewu be ya say ye nyina ye behia ene wo papa mra ne ye nyina ye hia ne ehu no kura no mami yes no cry na go pray ni mo se on be kan no kware a on be kan no kware pa no wa fa na o ti ho no so be kan no kware a bisa omu fa insa entu akola di eti omu insana edi ba ni je sani ayen fa insa ma ahinfe sam ma intinu ewu ti na mu di insano na nyata mi tumi ba ka bi fa mu se ya ba no ya sha ko nwan ya bo amani se ya ba ya di insa ba se ya wale ana foster ya di insa be bi sa ni foster ya be wale ana wo tie me wo be kai se wo di sika ne ensa no ebi kai eba ebra busuya ansa na wo beto oba no edini wo beto oba no dina wo de ayinsa kasapreku ni ayukura ka on ya nka nkyerɛ sɛ yɛ ya mamlem yɛ nto akora di mfa sansa ne nka ho na ye baba insa bi mu asem na o ti mi di ba e bi da wale before say wo beto oba ni dini no wo no papa amfa ensa amrɛ yɛ ewo edan kro no a wo beto oba dini we mu mu maninya no ena mi so da insa na bi ba ye no ye first time I ba no kita insa se papa e mami e akora no ni sen na wa fa no e ya me foster am me responsible eno ti na dey dan insa dey dan e ba ye ba isa di be wale na papa foster what fansa ni ehun sika bebe what fansa ni sika dia hye envelope mu dia akose wo kwa ka kire wo mo se wo ni wo mo de hye na etie na wo de kwa na ka sansa na ye de ko to wo battery nsa wo ye de ni hello yes okay and mami first wo no papa na kwa na wo so bisa papa time wo nya wo ye no a wo de nsa ene sika ene wo niam akose se mo hwehwe mo de hia no na se mo hu no a wo me ho wo de nsa no de sika no kotu ni chi nsa yeah enti wa mamre mu no wo yire no wa ware no man mami musa foster say wo be kai say emla foster ajewa wo de saa yini ye no wo to ne bani dini no so a wo de snap ne ayika ho ya ka kire ne skaza preko ya ka kire nse ya mamle mu no ya mutu akredi ya tu akredi na ya nyusu saa de no na denti na ka wo de nsa abre ya ni sika
na nna de wo be ka se wo ama me sra akura na mfiri ye ho no na abusua no se sika no ade share mu no wo de share mu ene nsa ne de bre se yenye de Mizao. Yes, Asana ukanu. Beji wa asana ukanu so. Na babi sa question. Uti mi bi sa ba ete mi be wale ejiwa. Ele ta na uka se tia. Yes. First no udi ka ba no no papa ba ye no wo de nsa eni sika na wo akura no wia amamle bi esem ye bia be ba be ye akura no wia ye so wo tena ho be 6 months echo 8 months ansa na wo ba ya wo beto akura ni dini wo to akura ni dini ye na akura ne te ye nche saa ebe se bosome be se enso eno etire inum ena ajewa ya se wontimi ntena ha abla wo abegina free na busua nsem na wo so tenkran ena ajewa de to awo okay enti first time me be so asem se we jai ajewa na Mami bisa ajewa na otu hotel aso na be fini dem ho no na me ni tiana de me be sa woni anya sa question na me be sa question se da be woni be ma meba woni be ma wona wo fa ansa ne sika edi kokko hu na busua de me bi sa no sasa ne wate ofie so want to ofie wan kan kire wo bia nti yanim ba de me bi sa ne sesei waja no ana Mami ejiwa mini ejiwa ni ho waja no ana eba na me ewo mini ejiwa foster waja ejewa na janu okay se ba me jai ba wonya ne kurasa okay se wa wonim enti no sesei wo besum no wo bepesika na wo de asum no na fe wa hwa wo ma faster Mami wo bepesika na wo de asum ajewa na busua hunu se wajai ni wasum no wo sum na eye final wo jai wo bia ne asum no enti sum no okay Mami Mami ka temba ko Akoma FM ebusofo na o mutu radio station ni ejewa ni se nima sen wa won sen won ta mu woni na wo sen ni na wo ba ko okay enu ni enim oto 21 years dabi enu ewonya odia meba ewonya wo dia gate ni enko bi sa no ba ma krono ni na jai wo na wo ya ka ho asem na me de e ma wa wo no ba bi de first dabi wo ni na wo sen o ma ba ku 3 ni de ka 4 na se wo so wo ma na akwafa no me ja radio station ni Ghana for na say touch let the water she should solve his own problem no problem ma mema of solving the problem me cho e bra wo dabi of solving the problem touch let the water solving the problem I didn't want solving the problem. Na first oh enipa no mpeno a wo no a wo kofa no na wo na wo fa no se wo fa nipa na be hu na busua wo be hu abusua ne so no sam na wo ba e no so hu se no wo ma e na no papa betena ase a wo da ma de chi ya wo ya de wo be ye bisa ya de wani se wakati ami ana wonnim nyansa na da je ko be na pese menuni e ko mo be na pese woni me wo ja na wo ni nyansa wo ba fie wo ba na wo be dai nya se wo ba ya na asa ko e wo be da oba ni fie ama omo aye adwane ama wadi wo ne wo papa a onu ni di wachi be sere oba no ye na no e be tu se ya de wo kan no chi no ba ho na je wa no ma ni fie se sabe wo ba ni fie no ayarefo no negu an ka ba da no a wa hu Mami wo ka se wanya nkura bi na obetum futura bi ani wo first time me from so ka tira wo se akura no ani ni die no ya nya wadro se nkran ni kofi ase no ekwan wa ma from tufo me from kan central se nya wadro se nkran ni kofi ase kwan wa na ye mla na na Ghana ye de ka asem meba foster Mami emma ajewa ni wo ma wo de fa ho ba wo na hwo de ka di wo fi asem yes dabi massa na wo meba emma mani meba wo si so na madodo asa na wafa
Foster we see David Jai. We will see one mama ni abre. We see so amadu do assign no wafa. The madu do assign no wafa. See Foster we see so amadu do assign no wafa. Amadu do assign no wafa answer me. Amadu do no wafa no. Se wonu wo mu nyina wo ya anaka o mayese. Enemy say Amadu do assign no wafa answer me. Wo mama buafu. Wo ne oba no na nya na wo beka se yemisa ne se ne mayese ne mema wafa no masa mommy, she making me as a problem. It's me a say, or no problem. Faster. It's me a say. Me any problem. Baku. See me. Me pacho tie me. It's me catch say. Any pan wo de nsako ko hu na busuafo ko tru ne trinsa. No mu nim so wo ne wo ho. Wo ban kran wo wu ya. Enka wo ne bebisa obaya se afri wo ho. Because wo no obeyi wanim. Enti now Esther ye problem the man. Adan na won solve problem ni free ho. Na Esther anko de baby na won ne ho. Enu ti ne yese waja na osum no. Ene wo sum ne wie na ahwa oba. Na still what the sum problem a ye ne no wo bi ka. Akoma. So do what is expected of you. Ye de what say ye. No. Mommy. Obeto obani ija oba no ana obeto oba no edini no ija no se ajewa ma betumi badini efiri na ekoi ebi siawa o ma bi aji no na ma wo ma me ahwem na me ya efe o san me bed adam ka bibi sa de kire abusia da no san no bedai obeto akra ni din no oba mu fie o be wari me mama we ka bedi ma yo na me ga se so obeka so be wari nti na so mi nse me kunu no ajema ye beko dabi ayi me pacho Foster nye me na mbepa je wa ma wo wo na akọ hunu no na ase ne hodwo ne wo ye ofe na ne dru efe ne tutu ba fa na akọfa no enwo asema ba solve it once and for all sika se na person di so wo me 30 million on fa akra nzu go to school Akoma FM me pacho we na ukra no se ukra wo bo ajate wo so pa 3000 cedis Mommy, me need that cano. When you're dying, me need that amount of money. I don't have that amount of money. It's insane amount of money now. Say na wo betumi aka na fidie yi so akira masaya 8 years wo di besumo no 500 cedis. Say 500 cedis. Foster. Wo ka sameti ase na meti ate musa na go bi na media hono 500 cedis and the 500 cedis ko dwom kura ka sai 500 cedis wo di ko dwom e ka sai bra mo hwe ni yo na asamra ni mu ago enu to obi afa wo bi ba na ode ne fa kwan bia so a na ese wo pe be ve me pacho abusia mo dia mo ntwa ye wi a ye ne beto aka so tete ne so na fe yesipo yesigina ye madaroma mo ntwa ye yes edamase abegya fo mo ntra se mame me na ase me temper ko high ya take up power capsules Dr. Charles and Son Diaba panel discussion on na afa ho ka me say take up power capsules Dr. Charles and Son Diaba nti ema empemu no aho ya champion afa asave aware bebre enu ti ba sanka Dr. Charles and Son Dre bi atinka wo bi atme no bi bemo wo ba o wo bi anu bi kokra na hia mo emesri wa no mo hia atinka ne papa na mo mamo nsa enkabe Jehovah Medical Center ye wo Paraku Estate atasman so for 0591 825365 0591 825365 na just one ma wonsa aka edrei bibia ya kama na ochia ba pada ye nie ochia bamode ne to bitwagu nsuohie mu de nom waba ne be ma ne sisi na ema empemunye de empembe ye da ne ye ochia stroke osani na beko wodi akokole nak misi e ba Fred Mensamenko tabia ochia ba pada Divine Hope Herbal Center ye wo makrobusu akuru wajanhye frayen na ochia de address say e wo so no 0591 56 3557 0591 56
55557 na chese yakọ fly away wadu betu kwan working permit visa ya be ma Schengen visa fly away near the watu kwan enu tu ni best passport kran we dey money how ya do betu kwan ye wa atoso ahinsan bonsiom for 0243421215 0243421215 Pastor Julius Makwaba nana kwa Makwaba evangelist amem Makwaba okay Pastor yen kwan first time wa charge what is that when you move Akoma FM Mr. Cassius Osepoko tie medal bet head of monitoring Foster you betu no for because I started free Foster because in some work can benefits we nima owu anu ahwe na Maa Akos ye bo de obie no obu nipa kwase fa no di da na onyame obo ni wiase no so o nhyehyɛ ya horo bibiri a o de gu wiase no mu obi ye bo ne obi nka na hwe ono ane na ma afi no opani papa chawo so na wonya ma obi hia obi o Akoma FM ana mate ni bi o foke no o start ka ni bi e mo be tra troto man o keka fo kire papa no o si fu man o ka kire se me obaba ba hwehwe me apa me jonso hu me ma ofiri ho ye hu ni biem okay bon ke o paiwie ya obe so ka ni ma fro na gran gata ni ho boy na so bia fina no e twa nsuo ni pe bia papa ne fire ko pe na be pa na ya hu ni biem mama nte kwase Akoma FM ye sie ni pa ye bas ye fa na se 5 million mama chese abusuano na wu 5 million ana se bi wonni bi wi se wo baye ana ababa na fa wo fa na se bi enwa kwa wa furu mu a ka baba ka se 5 million Foster my young two for Foster will be seen anya we kwan se Foster bobre oyi a abusuafo be enjoy se munim se se bi previous ye fe obi ade eye ni yiye me ho ba ni onyama ana mo be pese obi me fa mo de hye enkohwe ni yiye dia ele muntu Foster for obi nka so me ware oba ni biem ne oba ne mam yansa o kan wasa obi nka so me fa nkwa nkwa omo na mom de woni na wo no be hwe no na woni na bobra atena sebi woni na da wasi unyoma pen wanu aduane amodi pesike so bona Foster faja na kwan anya sa udi sika to aduane di a da woso udi sika mo ba fofo to aduane di a da woso o ba ho dua na woni Foster anyama asemo mato ma amaka se Akoma FM sa bra no na baba oni anu ye bia tem sraw afutuo bo mo ne na bra ma mande oba ba boayen na Foster na ne abusuafo ni nantrase na yensi po na onsuma baba no ko ne ba bi na fa so bi mra no ya na first story no so ma first story no I can't say yeah fans Safia ne Salasi Afaglo ma can wiase over and over say abrabo ayebo mama nya obi an ne bobre yeye ya obama bi o wa ma emfa on sade a nyame de amawo woni ni san ya mama wa brabo nyina beto fom sane oba bi so ma woni ni nya da na ntina ya ta ka say mai ba lock mama nya say ma na ba lock na yo sunsun bi woni pa bi na woni sia empene ma brabo mpeja enti se nyame ye wadom na wo sia oba na woni ne bobra na mama Akoma FM enya wadwene say ana wa anya adwuma ni bi ana wo sika say na ade ba he ana Akoma FM mama be bra fast strategy ni di bu ma kwase obi gwetim ka chese wo de fa wo sika no aduane na me so me fa sika nkoto semen o wi no opoja wo se edan na me na me see ye o receipt we ma nya do ye ji receipt nya do ye kwaji receipt wo to moko ye ji receipt sawa ye ji receipt mo money ye ama so ye ji receipt mo money ye ji receipt dawa ye ji receipt ko bi ye ji receipt member sisifo mama member sisifo na nyame be tua mama kamo mo na mama na bema pa wale wonya aware pa no ma kesen ka sabre ka bema say the mama aware pa ka mama so sabre ko aware pa na so mama wudi fo asansa fo mama bi kwase fo mama bi ya sheda mo ntete asay ma bi ma fe okwa aware oba no bi pa ma e bona boso uwa na no wa chiwo ko het enya bibia o obi dia dia bia wo nani ma mama hweye okay mama hweye pana no me ana mo so so gumo so Akoma FM so obama na fakọ na ye masa na dacho obati obenya do betwa e dia to chance ma eje pade ne de ma Salasi nya na adresse ye de ne be fa bra kwan so okay ma siga ko fo mutie onua TV adawro ma
kinsi bi ada oseko sika ko omu ye mutie yes na wo mo asame no wo ho ma ampi o sa ampi so onwe ni sa so we okay so me bu obi kwasi am na be se bi mpesa na bra bo se de ye mutu ha wo mu se ye di ekire me da say Sugar Life Family Party nyame ya adom e kire na ekoso Rotary Park Sugar Life Family ye ni General Tony Concept and ye the Ghana Party in the back nyame ya adom e kire ya hu ebe edu ho anapa no Dr. Drew amrado atale kuma wood na ya bu akuma wood wo mu nyina wo mo ba free screening because so nyame ya adom e kire to keep it clubs in schools churches association and ya momra ye kire nti momra na maji ticket no na yentete so bo confirm mo games a wodo be so ye be chade ama echina no dey no e be number 1 e dia ma o e bani fo be wura mu ye 20 cities enkoda e ye 10 cities fofula fo momra ne nyina ye nyi ne nipa so yo me ai eja fresh 0240 642204 0240642204 na 0542 051 453 friends here waterfall drilling enterprise yani yebetu nsuo na ma otusuo ne yebetu ye de afidie so abrabia nsuo no 24/7 emonani enu ani so akwaso pipe no emo hwerema na ze aban nsuo no de wokwaso pipe no bo so obo hwerema na je se pipe no twa na we dia ubu ya na je se pipe no osu ni nsuo na so fom se ya ntibra ni yentuma ye ne eduru ho a ye shawa ne ye ni no ye hunu sa hase ne nsuo no wo ye tu abeba ntemba ye koroje enu nti be hu waterfalls drilling enterprise ye border from ye wa baro new site ye ne na ye be herbal clinic ene wa bro sa kromo adweso 0246 265707 0246 265607 anaka Marco Foster Adano na otwa yentro kakra onim amamra onko no nkobusa amamre ensa no odeba ne fie ana oja ne ho oja ne ho wodi ama wo mo sika no wodi ko che wo mo wo se ye hwehwe wo ba na owo ho wakuturu ni tinsa ye hwehwe wo ba na owo ho enti wo eno na abusua ne wo kan enye dia wo baaye ena mede nsa ne baaye ena meka se ena omo ye se da bi o abusua se wo de baaye no asembe na wo de tato eti dia tato ne se wo ho wo ntumi awaba wo frɛ ne maame wo fon so wo se foster wo mu ade kra wo mu ade kra wa me fa wo bana wo be ba be fa ne funu anka yeso mo me ekoche no echirichiri na wa echiri ntia kenso mo ko no mo ko che foster se wa me fa wo bana meku no wo beku no na wo bia wo ne ba agugu mu nsuo aye ne kama enne wo ba be fa na wakoye ne de wo pa bia na wo wi a waka ache ne se wo hia ne de wo so a wo papa ka ho e de koye na wo mpe no na waba ne be pa bibi kakra ma na wo se me de menya e 500 on famra mako ye besom ombra first amra sika no ye som wa ha ye som wa kuma ye fam ha on de on fe sika no amra ye baje ye fa nye mobile money sika we aso ba kokora nte ye mpese so bete enti obi enu obe ye free ne phone so enti ono de se de oba ye no on fe sika no sa no famra ye besom na ya je ne sa ne ye de ama no ye ma ne ntena wo ma ne nku no enti ye besom na ye de abusua no oba ye no ye abusua fon ye fa ye se nwa on famra ne ye nsom ne mpa ye baby entina eno na me de make catch foster na ma catch baba wa no o hwe ne hu ye 21 years enkola anan wodi o mo kwan ani si wa ye bribri o hwe ne hu ye e bia foster be hu se e kire no e no be hu se wa wo emiensa na nanu mu asan hu no wo ka kire no ma ko nke so obusa so hu obusa me se ko bi so obi tu ase wan kan kire no nti obehunu ye na chese se di ohunu no na chese afa de ya jinsam nan mu na afraba ene ya atom enti won hwe ne hu ye wo no onfanto nchen na onye de obeye first story de make ne se Marco kwasi Akoma FM enu ana ne yire tina ha ka kire no no unse bema bi wo ha wo se me a minyawo mesusu a metan wania kopem se wan sori ankwa wote ho a wo bewu ebi na ode ye no na wo ba moa wo be ma no ewu wo de kwotena wo bi nchen no
wo kwate no na nwu ya na ejina mu na ejina mu aka wo sa baaye wo yire na na saba ne nam ho ono na sekwati wuye ne wo mra medie sabe anu ana yishima aka no sabe adai ana wa baaye ana noko ho massage no edi nkuto massage no ana ejina mu ana ewura mu na wodi wura aso ne gina ekura wo ma ne bi ni o ma ne ba ko bebrebe ya obira ye nyina ba ko na wo de ma no wo wie na asa de kwotena wo ba foforo so na wo mai ho enjoy wo wie na wo sa ka kire me nya wo kwan eti mia wo se de wo siti wo no meta wani akopim se wo betu eda wanim na dan miensa ade che miensa ye che ne sei fadi otimu no kura ma na fadi wotimu no ye mobro shedan ya wo si ye de wo tena ma edipa ade abo akonhoma 7 good years 10 years woni akonhoma da obayi na abo akonhoma sa na de wo tim fama ne so a wo si da won de won fa ewiase ne manyina on fa no kodi no beto na happy milk ayen lactose free nti obi atumi enum bi obi atubi de bigu aduane mu no o chese wonom anwade wompa potassium ni iron ni vitamin B2 B12 ni nyina no ebi wo mu enu ti happy milk bomodi an free bi na tobi e was 0558208630 0558208630 happy milk no happy wo manage catering service yese bomodi an bra na chese se de tie bia no ye no my wedding party adoring a year energy catering service yes bomodi anabra na chese yentumi eno awaduane no ema fakwa serve ahogho ye wo breman ye bembe mo kro no main station macro traffic light no so me macro ye ne go filling station edi hwene mo look at continental dishes ye no afre 0243 367993 0243 367993 oba ni anu abia ma glozal ye pe bus drivers wakata lasi CF uwo bia freyen e was 0552 833381 0552-833381 yewo ahinama kokoben 8 mo junction wa na wo be ngloza Roman father dro no ene age misisi yade wa apostle no pem ya wuti edwa wuti fedwa wa ya stroke wa just say spinal cord mututu we ya Roman father dro ya age me ba mesha wo ko ya ba na pharmacy bia benya bi friend 0243 115948 0243 115948 Akoma FM evangelist mame yeah kwai papa bi o se Fred kokoto enne wo kan wasem wa yi ase no wo ka se mi gina ba bi no wo ka se kame fra se nka no case na ye no obenya bia ka ni pa ko no mo fa nko ba bi no ko boni dua aba wasiebu aya enti papa ma ko sisi wo je so me jene so papa ba kokoto Foster enkrani ba bia wo be shia Foster no obese ope tonguram dwane no obebu kwasea wori ni ya japade awia obeja 500 Ghana cedis Foster ye ka kire wo Akoma FM na wo ya wadun so obebu oba kwasea we de kofiase wabu nu kwasea na baba ko FM okay ubakwa ko hie sramuni ba onfa nchew ya wagiri ye na bra free enkani kumase emuntwe na bra betna na busuafo ni hia anu ni anu hia asundue ba okay na ja mensem na ugina ho ye na 500 cedis wa 500 cedis abaso boso me sei Foster ye wagiri ye wa hwe ye wo nkonso na wo tu obi warning say wa mefa ne ba obeku omra na wawu na nya wa usia oba enu ade ma fofofo uyusu wie na ko jasi fofofo enya wa atufobo Ghana ma mutumu hofo mutumu hofo na mama bi akwase abuo wode anu dede finally wode bo wani yo de to su mienu Selasi Akoma FM bra asafo ne bantima ne Ashtown ne ade bebusa abrosa egu onyina ma me fo merewa ne dia yo ma me fo merewa wo mu kunu bu wo mu kwase asa ya me hwe kwase abo na che no de abaka ne kwaji kaw na ma me na nya edan yo oko bra kumase bantima bra asafo bra Shantinu town bra Krofrom ubusa abrosa be se dua efie wurafo
wobɛnya nso ɛmyɛ mmerewa kɔfa obi ba kɔtena nwuram kɔbu no kwasea tɔ bɔ akɔnhoma ma wadidi a na nyame kura na tua woka wo se bible no yɛ de ayi ɛyɛ krata kɛkɛ ɛti na ɔkɔte wu yɛ no na nyame de abɔ kɔnkɔ wo yare na woawu a na no nkyɛ sɛ wo mu bio nti ɔba no wabu no kwasea de ɔma ne gyina no wabu no kwasea ɛbɛsa atɔ fam yɛ abɔ ho baabi ade bɛfa selasi ɛbɛsa atɔ fam wopa ngye akyinye ofo no so pa memfa Ghana mbra baabi a wo biara ɛbɛyiwa pie akoma ɛbɛyiwa pie dwene woyɛ bɛɛma sɛ wo nua baabi na obi di wei yɛ no a wo koko ahuri na selasi be very careful be very careful ba ti ni suo ade gu so a wa wie ya no wa hwa abeton dan na de otim no so de wontu na ntu kyena eno de ontu na ntu kyena won de wo so won pɛ wo hwe jai de otim ni ma no no fa hwe ni ma so we be man na wo dwene a dwene asem we hu awrade nhira amen eye evangelist Samini atene ka no eye no pharmacy impressor capsules ne oyo de aba wo no mu a eye no mpem adwuma yi ya free no mpem onum capsule de oyo na twitwi fa kwan ye oya no fra you no pharmacy was 0243 123 224 0243 123 224 dank eba complex limited one na de dank extra keba mesha by edreway wo de numbi no na wo be di wa dance here fra you was 0266 593330 0266 593330 ye twa ho ba ni akwa homa no so sesi meduma osani wo mpam krao enye wo hawo no etu atwane Jehovah Medical Center na kwa homa no enso me edwena bebe fadi ade gusu saa na mse o sese no se adena se me go fie e wo sem abusuafo bam eye demam ko wo se abusuafo pam se bi na me kwatena se kwa ese se metwa me nkwa so ana fe ro no akọ hu asofofo afe ro fa baba so akọ asore se wasachira ana me ka je so wa ya dan da bi tobo wa ya dan wasachira akọ asore brebe no so wasachira ya no afe me kwa asore no di mechi so akọ asore sa bra na de na asinti wa so wasakra mama sa atam kwa na me kunna no ho adwuju wa ya dan ne ho adwuju ne die na adwo enti sa atima ne ho adwuju ne wom yenu ba ko no se bia ye ka so bi ho adwuju a stroke etumi nya no okay enti no ne ho adwuju no ya kyeremum ye hunu ne ho yi ni stroke na kyerem mama na ne be amani ho me kan be be no ne be ma ye kiti enti ho no sa atam no papa ma cha kura wi ansa na me hu sa ade na ma sofufu ba sofufu an se enya hwesi wasacha oba asore ene ye kwa asore kwa bi ni ade de me be hu sa no me so man kan kyere obi ya ne be ma wi na aye kitu de nkuma ne kwete no ebe ye kata sebi na enso wo hwa wo kunu be ma ne size no na nya ne size no debi enya ne be ma ne size no enti ade ni yes ano enam so o ede na hu se wo no na ede na hu se wo pa cha se ba sa na se aferi e wo so oba me so oba me hu opeso wa ma me me ma dwe se bi se bet na ma hu so opese me muwa no Akoma FM because me obi me kompa e boni ade pa em so wa ya na nyi yi to opese me muwa no na no no da de sa wo sia sa again no no da me se 2 years no ma me hu kura da wo sia sa ba no sa oba no efie me no na debi no ma me hu kura da na wo o me da fie obedefie so ahomache na wasoro ko na tama obedefie na osoro yan mrache no se wono na ma ho awo na wo nko ne ho ba cho da bi because one me nkasa me so bintimi enko no ho sa nti ne be ma ne start ya ya sa no ya ewu ya na afa wo sa kira ye ba cho an eno fa bible no o se eye ka no kwa so de bia ti me so ma mosofo na ma ne sisi na asi na ho no so me hwe no ma fi no me hwe do no akasa be ye me say me to da dansa na wokosan ba enti esa me tena wo saa enti me san hwe na enti me kompa ba sa me na me kompa ba wa ka na odi machi enti me hoso ye kwakansi na wonkwa na wokọ na obi nko emema ye sabe twa me emema ye kwase abufuo papa Akoma FM ye abufuo papa emebi nso ye kwase abufuo but ene de obemma bi wo be o na me ka no we maka no fairly me enye mma bi nko na ye kwase abufuo emebi nso eye kwase abufo na mom de ne de aba ene ye ka obomofo ne de ne nam ho apaso enu nti ene be ma na aba ntira me ka ne sa no ema bi nya meti ase but di me ka ne sa mema bi ye kwase abufo ne se wo mu ne wo mu yire num de ya na sika ne ba no o makofa ge wo mu kofa ge ne bedi ma yade mra ne hwe the same men
se wo mo de yade no bekwa akoto wo mo girl so ana wo mo de beba wo mo yire no so wo mo beba betra fie am oba na miemia no am oba na gya adwuma wo ba na hwe no ne bibia ne ho to no a hrom no asa ko be oba fo franchise Akoma FM. Who born dog wo kwati sebe maka ene fiada wo kwati wo ya no de wo jai wo ga no de kwati wo ya ne ba wo yire ho wo no na se kwati wo ye ena wo sachira by force wo kwa asori ana wo di nachi what am bible na wo di din simre bi no wo ka say ye o ka say ye de wo se bible de paper keke nti wo di din si anya enya hwe se do be hu se so won fa so wo ba ne kwa asori na fa bible na di nachi because of kwati ewu yan kwati no sori ya no wo ya den na sori ye e no sa ye ho no na je se me kompa ba bia me kompa bo no ma nipa no ka man ka hwe anche ne da se bia me kuruse ne ha no man ka hwe anche no na me ono so ko okwa mem so ko ya de na nye ye because won timi fama me feze na ye de ade nye ye ma me ase ne be man sori enti wono na me kompa wo so be di metimi ni ma so ko na ma me ka jan so on fe ne yire mra na me ko ye na ma me se ma me na de na wo ba ho ka hwe kire me na me se mama boni odi minti no mitimi nya ho hwe ma no na ma me se fa no boni che no na boni odi adu no edoso eno ho so nya ko pa amakwan a obonofo na nya ne be ma yes so the bible what the bible didn't say and what the country nyamesa ye bible keke so fa so no enti no me fa ne bo ne nche no was so jan man de kwati wi ye ne nam ho enti no mama eno kwa de ntia me de betu eno kwa ne se eno kwa de si a odu jan so me na me ye ne kwati ne sa na me asa ko bo mpa ma ne be ma so enti na me de ato eno enti na ma me ne kuto keke ana o se ma me papa o nya hwe boni a wodi no edoso enho aso Yakobon gya no se emra no so nti fa nkuto bo mpa ye man keke ebe ye adwuma na me nkuto bo mpa ye man na ye adwuma oh ena sa sori ena sa be ye bozi nti se ye first na tia na ebe ye bozi na sori ye wie ye no wade so wo hwe wade so me hwe Akoma FM wade adwuma ka ba che se me kunu sata no so asachira sa wande wasachira to wade so wo hwe na ye kama te se first eja wom emuoden me kan ba onu kwa no bo se e bai okay ensino ayeye no na me see you afa minute wa kama sata no osisika no so ayede asa ga na de awie ma je wie afa ka no so kura no wakoton anka hwe ankyere me wakoton ka no yo na me see you e wo ma na je se wo se ne ho kyere no je se mia na ese me san hwefie de me ka ye ne bi ni no e na ese so na tiefo ese so na wo se me san hwefie me san hwefie me guso me san hwefie sa me hwefie sa fa na fa de ho ara fa de adna team ntina wa na me ne yakontokwa e bia 3 days na fa de 3 months me nya aduane oho a won fi me ne me aduane no san be fa di enti me ho no san kotoka na nsen otoka no be 3 years muni 2.5 years muni otoka otoka me ntewe so otoka Akoma FM yesa be ka chem hwe ampa otoka oba no be pak no fichire na mu san ampa otoka ne be ma no sori ye be ma no sori wie ye no ne video ye ma no kra ne so ye de cha first kra afa san kotoka se wo sa ko ma no mo afa die metie so no obinyam hey why then ono obinyam meba 21st century ko mo na yesi ateka expert no se me ka cho se ma be ma ni ngu na ayi asofo ngu awade no be ma ne be ma wo de wo ba so no ete se wo fe ete se wo wadi fie se you 48 mo me hwe 48 years ma me hwe ne ho fe 48 years na siasa no hwe ne ho fe na wo ma be ma ni ngu se ne abomo ni ma ni nyina oh 21st century sciatica expert omo sebra sciatica betu ase de ma yade bi afi uchinwe so Maa Akos bema na ya first time o kwa so ya the question come manual babu masan I me pacha wo monitor ma me brain nti na ofoforo ma kwa mu wo ne ma no kenkai diabo me da se papa ye bebia ma no akenkai wodi ni bebia frefre ni aba ko sia papa bi me nua be ma papa bi yanko me ni aba ofakwate ne mikromo asantuma pon ko fi ase no tanku me ni aba enye me bi wo ho no me ni aba aya na asefum papa
Sabi yenya meme bi sembe wedi so ye meme bi a menya ba ye fani e kana anodi maye itimi ye se ya menya ba ndi samo menya ba ba onche die di bia be tutu di mi da menya nyame ensha papa wafa we did baby afefre we did baby afefre okay yankwe that's all if I'm married that's all Akoma FM obu obani kwasia oncho no ani no mpena da kan fancy on na mbema no mu gumba kwasia papa kwasia bu na dog nyame ensha kwasia bu ados we did baby afefre hello me pata me kwasia okay yankwe me pata Foster no nyoka hello me pacho entie wo ho kasa ne yetie pacho ni Foster ne ya no muntie no ho pa na Foster no paso buge no kwasia nyame onshaw first person obu oba no kwasia nyame nsha wedi ni ba bia wo frefre hello wedi ni ba bia frefre me kasa ti akra okay yankwe mano mu ne mano mu bumba no kwasia enti me kasa be mano se yo dai ma me ni no mpa ni cho no nsam me na tu nyame ensha wo pa wedi ni ba bia frefre want me enyina so wedi ni ba bia frefre hello mpaka so na te kasa si amwase okay yankwe oba na maka na ne kwati se wu bi ni me da se pa wedi an wo boni to nyame nsha wedi ni ba bia frefre hello wedi ni ba bia frefre hello Maa Akos, good afternoon. Afternoon, yankwe. Acho, na juma pa mabo. Na mbia ni Joel, na mbaka kwa bena mdiwa duri. Maa Akos kakra mekana se sa first case, second case na sa ose omukambo omumbla ya fro ma mumbla. Ni antase na for you in 2 years because unto mbu oba Akos ya sa. So na onsun no na onye free. Me da se papa Joel. We didn't baby afefre. Hello. We didn't baby afefre. Akoma FM. Hello. Hello, mommy. We didn't baby afefre ni uncle. From me for just me free from my francho. You meet him the first case we can kiss you na ya be back. Mommy, when be interested say kuna form na draw so more brain. That's about winty. And I'm kuna form na draw so ni. Man wu on mo hwe. Ti yankopo ka case ke. Wu ne wo hwe na be ya ka bi so no so ke. Ani able client ni wu no so akopin say odi wu ye. Ti we sa case we and I'm member you good man. I'm kuna for draw so abeye bege wo man. Me da se papa oba fili me mo ha. Ya na mami. Yo fili na ya kwen. Ya konya dua. Okay. Yo mako me da se ene akwenya wo dia mami mfanchia emfiri nya dua so ye emma adehia Akoma kase fidie sabre me do fo nya dua fo wote yenka eya apomudensem ena ye de bro enu nti be sro nya fidie ni mfamfiri ha na apomuden de ehiama me ne wo mienu sabre obi won kwa nanso oni apomuden sabre oda ho anchese wono agitum se de ene nam ne widie mu nya asem ketwa enu nti na da nya dua fo ye je brebo waboboa no wadwuma mu ho ofidua mu ho eno betwetwe apomuden ho enkomo eno achi no mesrew enura ye de aba no so ebo asiesie ni padua pa edura ye fani se nya dua herbal mixture nyadua herbal mixture wonya bi na wo num ni se ya ebeboa ayiyi wo haw bia de free ni padua nim de ma wo eno nti awie se wuti eba wo gagaga wanum na ato a wontumi ni die obo ne fono wo anaso se ya na wani su chini wo no edura ye frɛ ni se nyadua herbal mixture wonya bi no no ma ebeboa eno achi no ye de ask F herbal capsules akaho ask F herbal capsules eno so se kwamo wo ye ni paduam ema ye nkwamo ni gina brane ewo ni padua ni emu eno achi ni bema ebia no akowura tokrobo ni bi mu enam so amansansa ya na begu bema ho obema ni ana wo ho ani sufita free mu ba ana so se ya na bema ni mu kekawo sa na wo ba wo nso sansan ati se ewo wa himfi ho o de po etete wa eye ask F herbal capsules wonya bi no no mo a bibia be ya dwebro mesro
bia na make say what kem na wutie mi enche na we see form o pay ahoma trofo a wo de doctor befa so edi nkomo eye 0270 417 669 0270 417 669 yenre abusu odrasto pharmacy shop license chemical shop baby anokwa wo benya biato na wo penu duduom atu akoton dia na wo di wani achirem KNG Herbal Imrom Abidjan House wo di wani chirem wo ho a enro duduo na Akoma FM wo ho ena atonsu mo na akojanhye kwan edi kobokro no wo anim kakra bi a KNG Herbal Shop wo ho wo bowram wo ho a enro duduo na nso wonsa ebeka bi wo ho manoguso ameka se bia na yade bi etetew yade etataw yade etuani wo pese wo ne doctor chawo yade a ahomatrofo no eye 0270 417 669 0270 417 669 anoti fe doctor sisi amanuguso ameka say na obeje ofel so na wama woduro ama apomodin mapanso aye wo chefa medofo ye free nkomodin na sia ye be frase wo nyadua herbal mixture edro iba ye nche na enso se de ACA sayade wo nipadua mu nyasam ketwa enoti mpani se Paul Amantem enso wasna dikanfo eye nyadua mrane enono enoti medofo yi sayade atetro yade hawo na wano no munro ni bedu kwa me kanfo nyadua herbal mixture ede amaw edro yade wotu ase kese pa wo nipaduam eye atiridi yade anase yade efe ne se malaria fever me so na awia na ebo no enafom awia na ebo papa enoti obia obehu obia na chinye sine so mesrew se awia yi boy wuti na edwa wa wonyanyadua herbal mixture na wono no mo a ebeboa wa matipaye no wone le tonkwanta mo apai eno achi no obi wo ho a wose ya na nanum atu ontumi enidi aduane besi nanimu a wo hwe aduane nanimu han wose sunsum pe na so honam no ayemre mesrew me kanfo nyadua herbal mixture dia ma wonya bi na wono no mo a obetumi adidi yie anom nkwan yie anom nsuo bebre ti ni padua no obenya ahoden ekoba ne se woni padua wa ahoden a adwuma bia wo so mo a wotumi eyo sanse nyadua ne de eyo ba de nsa no hahama enubina enunsini nuta na doctor akeka bom de adura ye fe ni se nyadua wo de abadwa so eye bibidro kroje a doctor mfa bibia emfremu enu ti bidofo se wo padu papa anom na abo asiesie woni padua adura ye fe ni se nyadua herbal mixture no na me kanfo ede ama wo sanse empanisi dua eye duro dua mapomuden na dua ema yaresa enu achi no obi wo ho a wonante kakra bi osia na nisu chini no woti ho wonye gya ho adwuma na enso ani su birie no ene na betena me kanfo nya dua de ama wo wonya bi na wo no mo a wani su echini wo wani su eye wutum awia ba wo hwe awia kakra na wani su nyina echini wo no ni nyina ebeko eye nya dua herbal mixture eduro ni gu ni padua ni mu a eboa ema moje wo ye ni padua mu die fusani ye kama efiri wutire so besi wunase eye nya dua herbal mixture manu gusu ameka sei ebia na maka asem bi na wonti ase anan kire mu bia no ahomatrofo no eye 0270 417 669 0270 417 669 eno achi no esan na ye nwumaden a aya yenti ebedura nwumre ye kwekete so a yentumi enna obi be na mawie yi mu sa die kukuru hwi ase asa afi ebeduru so bekọ ne kete so na ontumi na ukoka wase maposu nyina eye meya obesi me kro de maposu nyina eye memre abra obenum nyadua herbal mixture no eboa yi aposo yawo aposo mre nyina edi free honom eboa siesie ni padua ne kwan soronko sokora anu ntimi kanfo edro nyadua edi ama obi bia wa wo kekete so a wontumi na oda bro so adon hwemienu miensa de aka nyina na wodi siripe ewo kete so no nyadua herbal mixture abadia ma wonya bi na se wo no mo a wobetumi adayie obeda na ho sanse ena no sokora boa siesie ni padua no mesra awo na dewo a wano nyine ka boso ho so chechechecha eye nyadua herbal mixture wonya bi no mo a mesisa o ha we nyina wo ni padua ne so a obeyi ni nyina ba abonten nyadua herbal mixture de utokosi ufia ansa wo ya de ama wo no enye nan ni enum enu ntimpani se wo to bo ba ko na wo de kum no ma mienu enu achi no ne bo enye den kra eda fomboko obi abetumi atobi enu ntipanya dua kira kwan na nunum bi na esmansi ha watumi adini ye bronyen watumi adini ye ho aduro nunum nyadua herbal mixture na nyi yade bi enfri di paduanim na watumi adi bronya ni ye ade
ahyɛ nyame nso dien animonyam ɛno akyi no ɔbaa wo nsabuo no ɛntumi mma yi a ɛyɛ nyadua na mekamfo ama wo ɛno nti pɛduro ne binom wo nsabuo no bɛba kama ɛnidane na abɛtena nipadua ne so a ɛyɛ nyadua herbal mixture ɛduro no abu so wɔ drugstore pharmacy shop Lances chemical shop baby ano kwa wobenya bi ato obu abo se mojawie na abetena ni nipadua ne eso wonya nyadua herbal mixture na se wono no ma Akoma FM ebebo asiesie wo nipadua ne no moja nyina yie kama edi amawo wo wotena se kakra bi a na wo na ase atatai anase wotena se kakra bi a ananse na ache wo nan ne wonsa no mekanfo nyadua edi amawo abra wo be no nom no ebebo ama wontini mu abiebie ama moja na diafusa ne yie kama eye nyadua herbal mixture we can form my nuano mo wo monam traffic mo wo moton ade adwadifo ma wo moton nsuo obi bia wo ye adwumaden bia no me kan fo nyadua ade ama wo nya bi no no mebeboa ye ma me no ma mo ye gya ho adwuma me kan fo aduro nyadua ade ama wo nya bi no no mo a ebeboa pasan se ye nyira ye nim egya ehun sunsuanso wo nya bi no no mebeboa siesie ni padua no ye ade ama aduro nyadua herbal mixture wo kɔ drugstore obenya bi ato pharmacy shop obenya bi ato Lances chemical shop obenya bi ato ahoma trofo ye 0270 417 669 0270 Akoma FM 417 669 yeah they ask F herbal capsules so atwiacho edro ask F no boa siesie ni padua na ye nkwamo a ewo ni padua ni mu no e ma mu gina brane pa eno ntime kanfo dia ma obi bia wo person apomodin CPC no me kanfo edro e friend say ask F no ene de ama wo wonya bi no mo a ebeboa wo ne yade bi atonkwanta mo apai da meka se ye maame ne papa no mo a body free mfia aduonum ekọ no edro ask F no esese mo nya bi na mo no na eboa esiesie mo nkwamo no ede ema mo eno achi no wo yare da duro so kra na edro ask F no betumi anonom bisan se eye nkwamo ho adwuma na eye eno nti abra wo no ask F herbal capsules na wo dura wo da so wo san de ka ho no na eboa ma pomodin na sipia sita ede ama eno achi no be ma mesro ebi eno akowura to kroboni bi manam so ama o haw kakra aba obema ni mu a edro ask F no eno so bebo pa ensansan begu obema ho obema no ya na emu hyehew emu efemfem o emu kekaw aya na sufita efri obema mu ba mekanfo edro ask F no edi ama wonya bi no ma bebo ayi wo haw bia edi efri obema edi ama bema bi wo ho aya na dwonso ho ye ne den pa okodwonso awo bre ansa na sabi dwonso ne kra kakra atumi aba abra obenom ask F no eboa esiesie sa o haw ni nyina edi free ho ema wo mema yo empo esi pisita edi ema wo bema no so mesro se fonwa na fonwa me kanfo ask F no edi ama wonya bi no ma beboa pa eboa siesie mama emmem edi ma wo mo eyiyi yade edi free wo bema mu no na eboa so ama wo mpaso na se wo mema yo wo mpemu no esi pisita di ama oba me nkana me nyaw ask F herbal capsules wonya bi no ma beboa oba nsansa na ati se ewo wo ba so o de poa na etete wo anase white ene hawa me kanfo edro ask F herbal capsules no edi ama san say oba ye oba pa oba sima emrane yakese ni nyina ye bebo wo a enye wo ka papa bi a wo dem enye watare papa bi e hyew na emom eya ahemfie ho enu ti se wo padu papa edi asiesie wa ahemfie ama ho achi ehwa ye twan ama ehwa so a edro ask F herbal capsules no na be kan forma wo wonya bi no no ma ebeboa pa oba ya na sufita bi na firi ho ba ne nyina ebekọ mese wa hemfie ho enkekaye kra na ewo ho a ebekọ pampan bone na age ho aboso a ne nyina be firi ho ebeboa ma hemfie ho asipia sita dia ma wo empo se wa ye friend se watenka na ate kompa ne nyina no ebeye bibia kama edia ma wo ebreni nti medu besi ha ya homa trofo edidi ejuma no eye 0270 417 669 0270 417 669 edetie fo ina sesa mo jebre na mutie oba de ya aduma da se Akoma FM mo hia ne de apomodin ho nsam na abrema ya da se oba pe Felicia ya de mu ja eye sami a champion abusia penny was sports mo na one in sports crew we wi wo mo de yago agopramaso na de ekotwi eba abrema nyina no yate ewo agodie mom edi ede Maa Akos adwoda ebesi hia